Akoma FM. FM so baby biada wo biana waka me ho ene adwada
Every April so many that so aduonum no kwasam se twedi amponyankrompon da so a ede yen ekọ sese de meka che we na wi ni se nyani da so se bibibia da wo hwehwe bia no twedi amponyame ebeye ama empre wo ho ewa abrabomu esanse ensatia nyina anyepe anne wo mu a woni wo yonkofo a woni wo mo bobra no ebia tutu kwan ebia sisi won mu fie ebia bia enwuma wo de wonya ne sa nanso de meka che wo se emma wabamu emu nyame ewo mre edema odasani bia ka no awadamfo ne demo no nyame ma wo bia ka bia sese de wakopem kra ma wonan ne wonsa atwitwa efie no awadamfo ne demo no ebia wonya bia nkeja atom ama wa hyedworo be sa na tie sika awadamfo no anya no mepache wo woni ba bia wonya ni sika ne free ye onkyerɛw enu nti kosoa ne fo ani to nyame so na agi nyame di se ne mrepam no obeye na nyame ye ne bibi mrepam nso a eya na efe sa wote ase ti yenya wotwe honhom no ema nyame na dasebo a emrepa ebeba midin ede Maa Akos eya Akoma mu nsam dwumadie no na enawia yi magedwa mede ebrewo no enu ti bomodi andeka me hwen mo amwo radio no na motini Akoma 87.9 Akoma eye 87 frequency ne 87.9 na chese wenya Akoma FM no na fe mu nso amwo YouTube no eno nso ye Akoma 879 Akoma 879 na won so adwane wo YouTube ho eye bomodi an subscribe ye page no na wemia adoma no eda ho no bell no wemia so abre ne so na notification no benya you get notified na chese won to asimi ahwe bi no ahye link no e de ama from Facebook fuei na magimi so say ye Facebook fuei ye Facebook fuei ye Facebook fuei ye mu ho na magimi so say Maa Akos ye wo ho na no fiada asedem rempemu asi edu pruse enko emamo mo bon moden mo to asosa na munyi ababa yentumi mu bu obi adi ba de ye ka che nyina ne se de mo ye no no kwasem se eye fe na ye ne so eso obi bia from 1 to Z ye ne eso nti Facebook eye na mabomode na mo share enso e de ama ye na afoforo nso etumi a share ne nyina ye ne so ade hu se Akoma mu nsem be ye household name ene Akoma FM no na etumi abamu sa e de ama ye ti Facebook for share no na ye nuanom YouTube for nso mo so link no na mo share e de ama afoforo share nso ma me first story no Piwak Natural, the 3P garlic mixture aba. Piwak Natural, or the 3P garlic mixture aba, and a grow fine mojadro, grow fine herbal tonic, one more and a soya sene. First story no emo. Na yankwe, na yensha, yenuanumwa, one mujina so sabre, Facebook, yan start say ye, na one more train ye. Janet Abuchi, ojina so, was say greetings to everyone watching you live from Funkwei. Mitiana de Achawate. Prisla Efriya say good afternoon everyone. Prisla, good afternoon. Babani Meyaki Junior Mohammed was hello Maa Akos, good afternoon. Watching you live from Libya. Nyamin Shao. Emma Ford was good afternoon Maa Akos, watching you live from France. Nyamin Shao Minya Bema. Enoba atesam hene kwekwe was Maa Akos Papa B. It's another blessed week indeed. Another blessed week. So Aye Abigail, greetings to everyone. Greetings Aye Z Zakia, good afternoon to you all. Z Zakia, good afternoon to every all. Z Josepa. Minya Bema Nana Ochri, Nana Henry Ochri Alizo, watching live from Cyprus. Always enjoy Akoma mu nsam. Keep sharing. Yamisho. Minya Bema Jenim Buate. What the atusu fans of Akoma mu nsam. Waseta Maso Maa Akos great family. What the atuso Abigail. Waseta Maso Emmanuel Adams. Waseta Maso Sanso Ena Futeri. Mawule. Onoso Ejinaso Bepase. Teresa Buate. Hello my beautiful daughter. Adwa. Hello Teresa Buate Nyamisha. Adwa money one. Adwa money so ejina so yaw sebe amekum ahimfie na yaw sebe so ewo ochia yen maame bene wa Nyamisha ohwe free Connecticut USA. Elizabeth Zatri ojina so omo mojina so edoso Gladys Negro na Esther Sare abefe bonale Lextowo wono so ejina so bi Nana Akomia Buate ni yamoa Kwajo Eje Gilbert Ayebi Dennis Donfe
Owusu Lazy Joshua Opoko Kevin Roger Brown wono so echiachi nyamisha mo we ye Facebook for ni bi mabobo so no na fe memra YouTube nso e na memme hwa dofo e wo Robert Befi wagina so Docas Obona ejina so menuaba Emmanuel Adams ono so ejina ho de mu adepa ena Margaret Konadu wono so Da Costa Atawusu wagina so Nana ejina so ebi Romeo Ray Edwihene Vicky the Royal ena fe Emmanuel Adams Ajua Esiedua ono ejina so ewo ho Barbara Sapon oho ena Lydia Kweko ena Millicent Asare wono so ejina so de mu ade monkoso a na monhye emfa emayen sisi memwa ha ya na ma na promote sen acha nyamiado bibia boko acha okay kwaku ehwo te sen acha nyamiado na ho ya kakra kwaku ehwo ya kakra wa hono acha ho ya kakra okay ose kwaku ne ho ya kakra na emise enano mefiada no ya wada ne fiada ne nyina na yeguso na ye ne yadofo ne yahwefo ya mo achichi ne bencheye na yeguso a ne yakache mo se mo ayen ewo kwaku na yarehwemu ye ma mo update nyame adom ye nya o doctor ni bi ewo konfo anoche aban ayaresabia ho doctor ni kisiwa obeboa yen na fe wode little kwaku after treatment mu na nyame adom a echina ene be start treatment na wo se start treatment ne nso ya anti doctor entem ne nkantem nti nyame yadom ochina ye be start little kwaku ni treatment no treatment bi akoso bi no ye betwa na fe ye di ababeto manum konfo no chi ye hwa no ye say na fe mo nso monya update no because kwaku in fact ne ho ehia yen na yegusua eye appeal no yegusua ewo appeal ne mo ebia enedai na wo hwe ye ne a little kwaku ono eneda akua obaje adwa no aboa me kakra little kwaku eneda ye television no so mo a mo hwe YouTube mo boa ne ye ni so na ne treatment no onua enye easy enu nti ne ye ni abre seye enu nti mesrem mo ye sen srem biem sa monkoso na mommoa ye monkoso na mommoa ye monkoso ne ye nye akora yi enkwa minim stories bebre na abaha na menimu die enti a story wey attach me sa no na ensemu a esan free baby ba no kra de ne atiefo moti a mu besu na moru enso beho mo mu besu ma me fa mobile money number no san to dwa biem na ye nto aso nti ye ba no na da 1 year wanya 1 year na wohwe no a ne nase na atatai ye nhwe nafu na adoai ye ne ti hu ne nanim nyina ye kuro ti me no nim se mutumi hu ne yie but ye ne ye wa ha ne de akra ne nsa ho ne tiri ho ne sunye ne bibia nye atiefo me raho no kwasem mewra ho enu nti mame ndi kan fa mobile money number no entudwa na fe ye nto aso eye 0599 814 926 0599 814 926 se wo hwe screen so a eno na walker ede atoso no 0599 814-926 yeguso de yenya no eye nenso enkwa animu santim yeguso ano ye start treatment definitely ye de akra yi kwa ye mfa ne ma omo begina to ho ekwa mako o se akan wa koma bebre akan koma because o share akola ketsowa na o fa sa ya we ase ko so ya panina wo baka se bi kwa obi abonidua yes said ye ne funesia ye na said ye ne nasia ye na said ye tiri ho aye Akoma efe no o ya panini a anke ye ka se obi abonidua bibi na obi aye no nanso wo hwe no se ya wotumu nse na mako enekra no nika kakra ba ne widiem onya edidi ena no woko no ye man scan the call wo hwe no enese ya wo hu nse na kire se o aho kire ya ohia asem areho na kire se wo hu nse na didie mu ne nioma kra bi nye
Intina ama said the warrior no ene ni tiri ho ye kakra ni padua mu eye kakra ye betumi ama yenyi no we no ene na yemfa ne de no enchre nti na pagya no pagya no kakra na yenhwe pagya no kakra na yenhwe na de no nti okay what can my yenhwe live no and then improvement yenhwe and then point improvement ni wo mo no eno say na yeba no wotie say na otie yeguso de yenya no yenya bi anka ho a emfa ye nru ba bi anti ne ye ni abre no ye mpesa akra yi bewu say ya hwe no a wonua ye nhwehwe wuo ya hwe no a ye bai obefrim ena me kan me say ebe ye fese enka akra ye be hwe na ne nan ba ko de na ye ish ne edi na ne nan ba ko aye ekura say to ho na dan an ekura tutu ne sa me ntidi nti a wo betumi atwa because I say and I know me hunu we but I say the nine ba ko se mu abuo and na sense ho what is this edi na ye me pacho me bi so Cecilia mani abre de ye no de ne na de bia woni mu ye no de bia de foforo de bia wo baba de foforo wo ho na atwetwe wo ho nso na de bi ne nine ko no ase de ho ne mu abuo ba bia kuro wo no eno ada no ba me hu kuro uso ne ho na tom kasagwa fidie ne ma pacho uso ma na ho na tom uso wa na ho na tom pacha nti se wo don saka ne body no na tom pacha ne good right mo fa to so eno na make an nti me say yes re yetiefo ya hwefo wo edem ha bia anka wore beho me de eyese ya na me pese nka obia kura no bia wotu me ba cho betimi aba Facebook live abehwe because adano when the night we ne ye na we no so kuro no so sa free me fa nti yenje ne na no awo ba ye na sa na ye pacha ne wo ho no me hunu na yes ase ye twai say why work at the phone ba ko ne to so na wo sign the way ne to so a difference wo saponi semna to no na udwale na na en fa saponi semna nkoto ne ho wo horo ne ho wo de saponi ade no enyo no a wo sa obi ni wo a wo bo na kire ne say yakora ne sei ana ye ne sei nti de beba ni trimu bia no na wo de ayakora no enti yasra ye maame pokua maame wadawro ma eno ye bekoto asra oni apa wo chew se sanje Cecilia ema ye maame pokua yes rawo wadawro ma eni die kwan so na ji Cecilia ma ye wa no na ema ehwe ye bai ye nana no ma ye enti de na me kana kua me se obia contribute ni etumi nya akra yi nkwa bia wo bia one city ye beje se de 50% ye beje 5 akra yi nkwa unya 100 million so ma ya wo de ba no so no enye se wo de ba kwa wo na e bia wo ha wo bia wo no na onyankopon ya ama wo se de wa ya ama wo nua no wa ya ama mimi nyankopon enti sa ne o ma wo ise bi no e na nyankopon hwehwe akra wo bre sei ana nipa wo bre sei no eno na ye je sa nkwa no na wo nyankopon ya wo de enti wo fa wo de ma ya fa wo de bra na ye nje akora yi nkwa na enka wo so wo de ma number no so bi 0599 814 926 0599 926 meba no eye Mary Akosiade enke be ye fese dakro ye wo hwa wo be hunu se ye bai ni ahye ni kapa ni boni boot pa ni amane club tea pa na wo de abaha enti ye de ni show na wo hunu a wo se na wo sika ba bi no na wa ye proud say me sika ka ho bi na akra ya ye say na ya gi akra yi nkwa empo no nyame fa sama se ye bia mpo na nyame se wono ane de awage a won so beka se mebuwa bi and also be feeling proud
Some me ye de metumi bia nanso yen na anya yie enti ye mo ano ye de yenim say said ye tie bia no ebeye yie ye anobe ya adora sapon ene Derek Osei wo mo Canada wo mo suma wo mo nua be ma baako ono so ye friend no Derek Amoa ena wode sika e de ba anobe ya wode adwuma mu hase omo aboa ye saa na ye nje ye be ba no enkwa ebeye yie me pa cho video ne to ebeye yie na obi de eburu sei but wa ye yie nti se nyina ye kan ye nsabom a ebeye yie kakra wonsom esu ani nipa enti ye som na osusom a wo bon sesesi ye ahwo nyame sha happy home abusuakuo ye nua ba Abenagin happy home abusuakuo nso ye ntoboa kakra e de bai happy home Abenagin nyame ensha mo papa ye nua ba ma Ernest DJ Clinton enam wono no so ye nya doctor ni ya ye be start akra yi treatment Ernest DJ Clinton nyame onshira se won so ama ye doctor Ernest say won hwe ma akra yi nguda wo se akosua se meka no amedempo na wo se meton na little kwakunya nkwa meton nyame nshira wa no asem so akra ne benya nkwa enti mobile money number no ena no na nkrofo send bi ama wo de bo back to sender no me pacho enkase we dia back to sender intimidation mataso e kan Akoma se fabra ni ntisa wo dia return ya wo de ba ebeba se wo dia return ya yehia bomode ya ne fabra na yenye se wo dia return ya bomode ya fabra na ye moaboa no ne ye fan hwe little kwekwe ye 0599 814 926 enye we nko ena omaboa yen ameya ye etiefo mo Facebook live some kai na no Veronica say wa mensa eba ha ye school girl no oba ha oba ye no na je say wo say ne papa ne se wa ene ba ye ne papa nua ne papa no eja akola ne ho edema wo mo enu ano no wono enua ba na de ne ba e ba ye nka ye hu bi da ebi nsi hada se wo bi eyi ni nua ama nanso se de ne bra ye no areho waja akola ni mu ya okokan so wa bu na ma ni padua nyina adenti a obekọ school nti areho nanso yetiefo yahwefo mo boa ye mo ye ma no myself guso no mo boa ye dodo nyame nshira wo ono na da so Presbyterian Girls School and wa ma ko mo bia mra Facebook YouTube video mo ye no de be ma ye no ye de be hwe wo ye nia bresa krodom ye be ye enti ye nua ba no na ko school no he musika ni bie no na atoto ayi Milo no any who drink just on no drink bi cha no drink and na egu ni chobos dem no eye hwan ya Akoma yetiefo ya chefo ya dofo nyame nshira mo Fatuma so kakrawate yetiefo me sorry o enti pejame mu enti yetiefo ene ya dofo mu amutie ye radio mo sende mu amuhwe ye wo Facebook mo sende mu amuhwe ye wo YouTube mo sende mu amuhwe onua TV ya wo munya fanto ho mo so mo sende bi mu amuhwe Papa B TV mo sende bi Kings TV mo sende bi Star TV mo sende me pacho yetwa mo puruse ye kasi ya bobodi ni makoma kwa ya so yentumi ye bebo bi ajabi ye bejabi wa hwe obi beka se ne de ye 5 cities nti eni ya modidi no enti from head to toe from ashase to awieye I salute you from Veronica to ye nua ba Cecilia me pa mo cheo I salute you all wonim sika ho ayeden yesu anytime bi e be cry bia no they come omoba sika mu echese sika sama yeden Pastor Junior so bana me pa cho papa be salute bi ma me wate because I'm saluting them your viewers your listeners from Ghana ye ba no school no wako no me pa cho ene ye dia to so no be patre wako sika no wode ko
okosua de ɔse me pese me kɔ school dabi ɔse me pese me mama esie ne kede nya seda se de wasi ada o ma se ne kra me kra che se wama mani ase atete na esie ne kede nya seda mama hwe ne mpa no ya to no kama nipa ya de ama wasa yi o ma ya de in fact ye mu akakra ye nya de boa wo mo no se o mo ameso ye mu a ye ntimi nuru bebia ye de duri nanso enyame adom o mo a o mu sika o mo do o mo futuo no matene mama ni nyina ka obi na ama yetini ye mo a tete se de ma adofo a eba ye nche bepem wanti no nyame nhyira wo mo na me ni yese mama eba ne se ya obi wo hwan wo peba na odi gina so aye obi wo hwan wo pa wawe na odi gina so aye obi wo hwan na nkrata asemti na oye obi wo hwan so no pesu otu kwan mama ye gina saa adoye eso esere urade se ade bi ade obi akoma so a enti ema oyi ni sika so de beboa ama ye nso mo brofo ba ye nche ne atumi ye nsa so won so no adekode ne urade nso nya masafo no ne o pe be urade mani nya ba ne bi ne o pe akonto urade mani nya akonto ne o pe nkrata asem urade mani nyina nko ye ma wo mo na omu so musika omu tuya na omu ntuya na kwa na urade nam so de ye nsenkyere ne ede ma wo mo nyame sha papa Pastor Julius me da se nti ene so nyame ensha mo fei ena onua TV for de atomo enti papa fe no mo de atomo so was American because the adru no adru ne bre nti afe na mo de atomo de a na se nko mo de atomo so na chese nka ma dankra for no so because o mante nkrafo no o mante o ma delay kakra o person say twa mo pruse bi nkrafo no o mo so ya de program ne de ya ba Sanka ona kokomlemle wo ona kokomlemle wo nipa ya dia wo say ya bi wo mu dem asade sabio say ya ne kwatran kran 7 years manten kran kasada de metia ne eseboda nche enti mesamo eseboda nche de sasa di atem sesewa da bi esewa eno kran me sesewa kwa enya de ho dwosa akokotena ayina sesewa na ate ye dia ene wo de bi ba kuma sepa eno so ya dia Agosia ana Monday enti mo hwe wo nua TV no na dinti Maa Akos ebiai masori ne se ye twa mo pruse na fa menua ba Veronica de no to o mame before amesan ka ne de no na mabode Veronica kraka ho na ye say eni bra ba ye genkwa enti Veronica dinti masori ne se samo beka ye nua ba Veronica one ne sister Martha ba ye no ne sewa enkrafo yi no ma just say ye Veronica say wo ko school mo enti se mo hwe cho boss no won ye ma wakwa koduru kire patre senior high school Presbyterian girls school Shepate Presbyterian girls school na say woko enti foni no ene da so no enti ye damase no na nkranfo nya mehwe enti say me say twa mo pruse se ayisika dodo na so bi free nkran eba because enti nkranfo so na ye damase se mama ye nua ba Veronica eco school ni atosu mi no ye gusu aye appeal no e de ma little kwaku ye nya kakra na enso nwi edu pa say ye best start treatment ni nyame ya dom ochina doctor a confirm na ye di nkomo ntino doctor kesiwa ho konfanochi wo bibia mu enti me pa cho doctor nso ti best start treatment na treatment bi ebe ye bia no so ye de ho update the videos ebe chemo how far ye be ne ho beto no na ye gusu aye appeal no enti me pa cho master say Teresa Boaten say wasane ne de sesi a menim say dia reflecting we hu sesi na wasane message ye bia ye enti ebe reflective na ya chance enti ye de ne betoto nro so enti kano die aduane pampers ntare ni nyina ye hia ni nyina se be ya ye de be support no na ne ho ayefe ni nyina mankwan o ni nyina mankwan se odidi yie oda yie ni nipadua sere nkumpa ne ho kone ba ni nyina mankwan enti yesere o pampers wo ho ntare wo ho ni o makama ma ye ni efe e wo ho afabre yen na ye mfa ma little kwaku ni ye mfa nsese no na ne ho nya efe pampers no so dia koguo wodi akwache wodi agu ho na no ye ma ne pampers ya de ma se won fa nko ma iviadaro enu nti ye gusu a ya
wa hwe ye ba no show me patro mo me enye ne nkwa wan mesra mo nipa nkwa ho ya Pastor Julius na no obai na bibi we wo ho I can't think for me ni enti na obai a ase aso di bibi chichira akra ne na akra na nkasa wo tinse onso bibia no akoye ne oma basa but ma ye be hunu I think say ma me na no ten chen e be koso asere ne say obe because I think say pani bi bam bia e be ma e be boa ye ma adwuma ye ye awie peye because as o hye no edwirigu o hye e basa adwuma no ye den nti I think say sa na say ye enware no we wo ko he enware ne pepa ne ho onko pepa ne ho ne boni nkuto ye wo de ye bia pepa no enware no ko brewra ni kronim e ma sam foforo ma enti eguso a ye appeal no e ye 0599 814-926 at the screen also at the TV and so the Facebook and the YouTube 0599-814-926 edi ababa eye Mary Akosia den faka krameka ho wa yesramu ada ye kakra wantumi ye nye ne nkwa he na sagwa muto no ye be potu no pad na ba begina ha ma mo ko be do ye be fita ada no enye easy nkla sense omu ye nshira o nkla sense omu ye nshira nkla nsam wo mo ho no omu ye nshira nko anti wa obi be ba o ma bra bomu no mama wo so ye nshira wo so ye nshira de o de mani bia ewie peye Emma wa ube huna ni daso wo de ba 0599 me pacho 814-926 0599-814-926 mobile money number no eno no yemfa kakranka ho ni starting the treatment ni nyame yadomo ochina afa yemra ene story ne so e na yemedi nkomo yemame Mata Mensa Sarah yemame Sarah okay sister Sarah na pom to say makonya me adumo boko de ma me try say ye ma me na any bra scam why awia me ni metiefo nyina ye tie o de na aposo de hia edom a wa ha dos obi be kasa why yenkwe ma ko mpacho me da ase awia de enye boko me ba pani tutu a na okotwuro bi si no wanyinsen ana ebusebusa na no se ye abranti be friend Andy ana anyinsen ana me maame ye di akiri ana ye kope abemu anan na busuafo na wofo ampa ye de ko omanim no omo se eye no kore me ba no efi ha na odi agro ne ade nti ema yawo kakra ba me ne tutua no papa entem ema opapa se sana ne ba na kofa ba dia ani oni no eni bibia ye biem ne nan ne nsani me pa me kunu na me ne wo tuso na che pa wanfi ti me ba ne di su ka che mbla onyem se ma mesa ku school na me se mate enti okotwiro wiye a results buy no na me ne nyina pake ne niema ne ko pa a chew oya papa ma me ko pa a chew se me sere no ko school aba ye du me nko me ntumi ti me sere no onye bibia ma nka ne yenhwe akra o se da bi once ya okofa be ma ne na wo de be ma ne enhwe no ena kiri me de ada no me de me ba ne ko papa ma me kuro mo mi ja ne ho bai nti school bai na me ne ba ne edi akiri na ekwaje passports na me sa ka che mba ne se on san ko ne papa ho bi to koe no na so pa se wate on fa passports no en WhatsApp no no wonye wonhu de o se wo ye nti ye hwe animu ana o se me ba ne mra o diskan be send me phone so na me ma me phone so afi sika nko ba 500 cedis na me se de asi de in fact na o de na che se ya wonu da so wo papa ni mu eti mi kura me ware no wa firi mbronya bri wono na wote gina ye no kopa ebusia e ma ye de akora ne eku school na akora ne be ku school no boy na one me ba ne wo ye no me call na wofo anim na loke da na me call na wofo anim na abusua ni nyina ehia e na me se abusua me ba na mo de hye be fa no we no o pase wo gya ne hwe me so school me nko me ntumi nti amane da ho no nti boy ne wo fa ene ne maame ekwa agina to mo ko ba ye na so mo be ka kire me ne se omasum ti eduru so a se de me papa tutu papa ne ye hwa akura no me hwe bi omo so be hwe na me yo mate eduru so me kwaje ede bai ede ko boy ne maame fi boy ne maame didi matem eken se me kire me yankasa na me se wo se nyon na be hwe obi ba school ensem bebre na me hu se me na ye me ba ti me ba ne ko school in fact se etoda de akura eni mo de ko school to da de obedi school mo na ayire me so mo kra me ensan so gu akire na se de me kra ni di wo fie no na se me de send de o school mo no na aye dina mame James sister yi asem ya hya se woni ye kan ni boko
kiri bi eba me fro e ka kire wo say oh wa na wo ba andi no ti bibia ni em no nka ne boko nti o fa me say me agimifo ana ene didi ma ti me hwe sisi na bia nka sumie ma adwen such the bibeba still the ya andi ni ma me part do gina no gina ti last year me ba ni free school by me ti ya ese me ba na aba boy no ho ginya ase na me say adai osesa me nana na wona andi ne mba no wo no ene ne ma nyina akoginya ase na me friend tutu adai ti de me ti yan se andi ne ma me sister party no age phone no akra ne de nya wo die o akra ne nya wo dia ma ya kwa na je phone sa akra ne nya dia andi ne ma me sister party me baba na ase no akra ne nya wo dia akra ne ya ti no ntia na me se obeti akra ba mramu no ye wo mfi a ye de ti akra na akra that man bad school so na akra no 10 months akra 1 year won nyae na de na sister wuye na kikiri nti na ye bibia school me ba enya holidays 2 months 2 weeks was spending more now what sister part ni fie ti na me se sister adai ti se nyi san ba bi ma da so upese u collapse akra na brabo na da achi abrewa me sika me tede de adi no na me sasa na ama me ba na ana me nanam no me mpesa abrabo no nti me ba ne nkosu na da achi won pe baabi ensi no da achi ono anfa emo ne bra na me si tutuwa efri ne kure me pesa obesi fie ho biem ensi ho biem na se wa hu so hwe na utimi bo obetimi ha dan na nyam na me yi me nsem sika ma biem na obekwa fie akwale de a ho de me chese se nyo na wo hwe ho o papa me ne hwe ho na nka me ho be ha me kakra no wapuni nyina de ama me sisa no so a enam ne basoma we bai me ne ekoka asem na starting asomdwem wodi nyansa kwan ne atandidie ne kasa basa saa ana matwa so enti efri ne kwede enkofi hobim akora no so nana kwa me na me nana no ye hia no kire se sister no se wate ne nana ono na ne moja enti to ne ye moja na me se abamram na kire se akora wo 10 months onya 1 year ye te no na mboto akora ne din no mo ne tutu anko na to akora din se mo ne buso na hia se ne mama ko yes se sister part no okaso odi watma na to oni asi amra hwa obesu na mesu minsu basa enti na nsenyen Easter holiday yen kra sa makwan me wo ho na me ma me frem no se ya tutuwa andi afre so afena na kwa me na me wo frem no me se andi de ekoso da bia ense me ma me na asensem no bam na o se ye ne kakra ase empata bi so opata ye mienu na mam se boy na frɛ sɛ wafe na kwa me so oh auntie so wafe na kwa me sɛ ne ba ɔno no mehwɛ nei okay ɛne di ofe ba obehwɛ no enti no wafe ne ba na ɔmra mehwɛ no ɛna mam so ka kyerɛ Andy ni sɛ Andy ɛna fritutu ama me enti na hwehwɛ ni mu a sɛ Andy no ɛbɔ na ɔne me ba no woyɛ no ɔbɛfrɛ na nka ɔkasa ebi a tutu ama me na ma pɛsɛ na kwa me e ba fa no bedi Easter me nkyɛn ɛno de me ni sutu mi sɛ yɛ ɔba nti anche na ko na kati na me bana tutu ana asa afre no se ma Andy sorry Andy afre say nana kwa me wafe no obi omedi Easter na me tutu a uko school okra ye mfa nam emben okra e wa bride nam ne be aduane ma nipa nyina adi uko no ye nana kwa me no nko na be foro ka akọ nana kwa me entimi fa ne ma ne gi se wo na wo kan wo kon so nya Andy ni fie na wo ko na biem sa akosi e enti Andy so wafe ne ba omra preso no mehwe ne ba ana me ba ne kansa che me kate call no nti Monday na no Easter Monday me ton ka ro me ma chima ma na me sister frame no se ya tutua asesa ante se tutua asesa ne nema ene na kwa me ekogianse na me se tutua won peda achi ana ena mo so me kofi ho na sister yi esa se wase ne ya ba ne fie nti obedi di watam sister ye di matam adi me kunu wo wu be nyina se me nya nti na me fra tuntum nti na me kunu awu wan na di watam de sasam ne tutua ase Andy ni ma me part nti tutua won peda achi ana ene me kofi ho mmako me kofi ho se nka me hia tutua ene na kwa me so omumesene nko na se ombeso mbeti akora na aban fi a ide ti akora ensoe enti me hia tutua so omesene nko me gina fie ho gina adan me ma juse nka na me nko me gina fie ho gina na wi so wo ya de na se obi o chen just seconds ana one akora bam ana se panimu ebe wasem se twaso ne hu de wo wasem befa o so twaso ma me bi ofie oni sister bi na omo ye se me twaso na me nko fie na ade asa na nkura nketon so ofie na me wan so frefrem se kom di wo na me ko na se mama ko se na sister part ene ne bandi ade me ba na hyedem me ba gina ho tutu wa no maka na omo de na hyedem
awa me beje fie okasa nyina se me pese me ba no ebebe fie ha biom ontimi hwe no ho o pagya ne hwe me so kwa me hwe me so fa pa fifiri fi odwan so nyie won wonti ye hu enti no me pese tutu obebe ha biom ana sister no me ba fie bakasa nyina achi nti de apostle wa hye dem na kwam nyina hye dem a ene mate obi na frɛ me mantem ho ebo mama na sister se wo ba ni within isa oba no wo beje de se wase no ene me se mase ben o se part ene me se o mma je oba mfiri me nsam sister part edi tutu ane ene na hye dem ade chin Tuesday minimi sister koi eno so sister ensu di atem wo di minimi sister atem ankasa ye kono nokro na mfie kita me mfie ndem me wode mfie akura me wode mfie akura yes me di kwa for senka me baba no na ka me di ko hwene che se onte kasa se di enko nyina achi enti wo hu mama ko akura no ekɔ school me bram di na chi na obopa na mo support me hwe akura yi na aduru kesiesie na we kura mpo na university ana legon beba ene tutu anhwa na ngi se midwani jawo enti ye ne kakra e bia en kakra mu ho a nipa no hu mode mu a wo bo a o mbesa be so wasene okay na award ye ene temesa wale de ne tem bia e wo na wo enti me kofie ho a andi ni mama sister part obedidi matem sa obedidi matem sa ne do ne efie odo mo pe bia o mo ka kire me ti mama ko masem tietia ne tentina ne se ahyase no ya mani brie na sister no nyanyansa kwa bi ka kire me se ne ba ne yandi ono a na wo andi no tiasa me yenka ne boko data na kumba no 16 years no oni me se me ba no me ba fa na kwa so ne ho ba kire ne pa no onya abotire bi di ma me ne ye ka asem boko afi ohun se me ani brie no mfiri me mu e da so ho no na ohun nyanyansa kwa bi se obobu mi kwase a okay enti sister part me pese me ne be ko e be from last year SS e ka ma bo tutu a ho ontwe ma me no mo fa tutu a last year SS ja mama ko last year SS e ka wa bo e wo tutu a ho for muntua SS1 to SS2 o muntua no fa tutu a kire say because wo ba ni biem me o mo fa kola no mama ko wo ba no bregu e ye ka me mpo no enti wo sese ka ne esen ka me mpo me ba no kora me pana sempa enti wo sese ka ne esen mama ko 300 million o fa me sika mame mo fa me sika mame krache so be di tonga be tuye sika fa de afo nya de afo kan me party ni asem bia so mama ni ni asem by force se sa hyase no na me ni bibia me ti bibia se before sister part oh de ekos oh sister emfi wo bia asem yenka de boko me ba ni andi sister tutu ha na oba yenka de boko afi na ekwowie se a atenidie ni micro ofrim bia bia nyina wo de didi matem okay odidi wo so na ku na na wo se me nyinta me fra tuntum no wonye nti nta me fra tuntum no okay eti yamra na yane ne ba tutu a emedi nkomo nti se wo pu tutu ama omo no mu tua 300 million mpacho man okay tutu a ma wa waso makofa ba tutu a ma wo pese obeko school ma pese meko na fe asam na shase asan ma me oba ne nyem wa hunu pacho da bini mo ba nyisenfo enti ebra ayiwo nana wo maame e ka che o se tutu a e ba ho no wonyem no no so wanyinsen abosome sei mama so nim na abosofo na ehu ka che mama ne be e fa de ko hospital na lab man no e ka se wonyem okay enti tutu e start saying kwan be so na wo fa so a wo hia Andy mpratwe no free hin ne kosi hene e na nyinsen ne baaye ma na yet Ramsey e benjinyas na jinyas no na meko school nti madam for bi wo jinyas nti jinyas ya na me di agro nti jinyas na me hu Andy tuaso nti me hu Andy no edurumre bi ma me ne papa nya kasakasa bi nti mama me etu kwatena ne nua pani ho no nti esa no me so me kofi a na papa no o ha me kakra nti me kofi a na me ni nkan fi na me koma down for nti ma koma down for no ha na makwa Andy ho no nti omu honom na me call me na honom 1st January 2019 me call me na honom ti me call me na honom that time na me nyembai na me nya me menses eno na about 3 days 2 days nti me say be a menstrual disorder nti December mu honom ana obi hu no se me nyembai me hu se me nya me menses de obi me nyem omo se maye kese nti ma me na frɛ me maame ana mo de me call hospital no bo na mo ko check in na doctor ne say enya 3 months nti na maame midwife bi to no say enya 3 months enya 5 months
equal 6 months 5 months equal 6 months enti na mama busa me say me ne hwan nenya ana me bobo boy ne number and the number mama tini we ye ni wie ye na ye call omo honum ye de kwato o manim na omo say o mate sister many abre pa na kasa ni breso me tie adwane so nsa many abre to aso kasa omo ka so o mate nti menye me kwa me na na honum nti ebe ka kakra mama won ana mama ne ka lockdown mo honum ana mama ne ka se me mbra ne nchen nti me ba mama ne nchen nti ho na me be wo wo honum na me tina honum be 3 months na yes ye be school no ti be school ne sa ko school 3 months ne ye ko tre BC e ko tre BC kasa ntentem na eja so relax no kasa so obi anani abre no wo kasa yango nti e ko tre BC se dem ma me ka no ana school ne bai na ma me ka se papa mfi me mo fa nso so boafu na odikoto wo manim say me prospectus no say 20 million na mo fa 10 no nso so fa 10 odikoto ho manim odikoto and ebusuafo no by honum de man ko bi ono kwa ne koi ana by oso omo so mate nti me course me free school by no na me ba no ho no ma na bibia befua ne be ma ho nti me de na me ba boy ne ma me ho no e ba boy ne ma me ho ma miska ko agogo ye ko ye na you know mo say ye hernia nti on be no operation my day some be no operation nti me ba na me ka che boy ne e ma me say na asi ana mo se me frem ma me na nka nche nti e frem na no ana so wati de besi be ensan frɛ no nti operation no ka say that operation de wosa nti o mema na bibiduru na o de ayi nti e sa ba me na ho no na e be nti sa 1 month na ka nti ne yale no ho no na ye de call me de akra ne call ginya ase ho no okay odi akra ne call no wo bo ma me amane de ma mba na man okay wo start ya wo kasa no wo say wo papa ne wo ma me nya kasa ene ma wo free fie mpacho na fa ho oh na papa no ka ne se na o say akasa no papa no ma me me ho ba me ko fe na papa ne pamo me say me nko ma me ho no ade wa your stepfather mpachai or your stepfather no no ma me nyina na tie no ne ma me nyina na tie nti ebra akasa ne ba ye omo pamo wo say bia kwa na ma me ni fi o satana ma me wo mi sister ho no ni sister penny ho no nti ode me koja na danfo me madam for mama nti madam for nyina so wo Ramsey ta time se me no ma ye fi na se be be si kwa na papa ne ti me hwie ensuo ne gu se o ma me nsi ne ma wo ne pan nti esa na me so me free fie ho no okay se ma nko madam for ne ho no na me kwan de ne fie ho no okay nti before say wo mama no papa ebenya akasa no na woni ande twempena dada da bi na de wadanfo na wukọ ni fie no oni ande nete me hu no na nche na mama ne papa nya akasa hu hwan me hu ande no enti na me pa che say before wo mama no papa ebenya akasa na wonim ande dada na wase o pe dada amwati ase dada ya woni na ye sex krada da bi na ne se wonye sex da akasa ne ba ye no wo mo ka che se kwa ande ho na ukọ wadanfo o man kan che me se me nkwa ande ho ukọ wadanfo na me madamfo ene ma me ho no me ne madamfo ni nyina esi den ko wie andi because so se sabre no na wunya ne nai ti na nyin sen mai na o manya akasa nti wadamfo no kwacha ne ho sen abosome sen ma me nkai won kai abosome dodo akwata ne ho bosome mienu miensa enai won kai nti wadamfo no da bi amusuti omo amuti radio no omo agise TV ne Facebook na YouTube nti wukọ en wadamfo no so ka asa wabre ene ma wutu sa wo ne ma call Andy wana David Berbe na wo de call Andy ho ma me say 2019 May mu ho no ma me ebra won so mo onu ukunu ko ye no aba ne free no won so ahwehwe ne kira kwan me pa cho woni mi number nti ya ofre me na wo wan na me da koja na dan fo ne maami wana de koja no ebra won ukunu ne nya akasa na o free wana asesa ne ma ko he odi ho na se ebo odi week ebo nso 2 weeks nti animu nyina no ya me send ni sika so sika odi be ko school no ene o free school ba wi ani anwumre ade na wukunu no tete no no me busa se o ko fi ho a de na sa aiba
Wokɔ yini fie. Okwa baby me ne me kunu ne tina. Adana da nya wo nso wonte ho bi. That na me o sister no na me ni ho. What to akɔtena wo sister ho no nko ane ne stepfather ne te. Mpacho an. Wono nko na ne stepfather te. Mpacho an. Maame bɔkɔ de. Mpacho an. Wo to akɔtena wo sister ho. Ɛna ɔno ne stepfather ne te. Wabra wo nso nim stepfather no ɔmpɛ wo bɛya asɛm na ɛno wonim. Minim. Na den na wo ani aden na wo ma wo ba no enkonkɔ tena wo sister ho na wo ntra wo kunu nche. Mpacho na that time na aka a few weeks ama oma abaye ama kwan. Nti mimi ka kire me ba ka kire me say wonyi me question na me say aden na wonpe na asem you know ana wonya we oh me awe good woni ma de kodie nti a wo kunu no mpe ne step daughter na tem asem no wonim Mpacho minti nchire woni ma de kodie nti a wo kunu no mpe me nka hwe o me nka hwe but me say woni ma de kodie nti a wo kunu no mpe obeya asem Mpacho minti pan won pe na asem ena wu jai na manu na wo akotena wo sister fie wone ne stepfather no mpe na asem ntina ebe ye yie obefiri fie ofiri fie ade ebe ba no ena won saka ye no so wu kɔ na wo so do bako maame die ntina wo stepfather no mpe wasem maame nim de ntia wujidi ye wi a mehie hu chambers wujidi die ntia wo stepfather mpe wasem wonya ne boni bia menya ne boni bia kan ye maame nya ne boni bia menya ne boni bia wonya ne boni bia won fom no kwan bia so de no hwe me no ma miska ko school na fe ya dan ohun se wudi kwase ya hu no se me na hwe obi na mo on pe ma asem fiti dada de nyina na ba wonu na ma uska ko school obi ampa wasem be sido ma uska ko school tell me more enipa no mpa wasem odne sika mu akosku akwede sister many abre ode ma akos edie suban na wo show ye ma wo stepfather ndane na chide ma wo man show suban be fi se bet na mo nchen nyina wan kwatwe mpra ma papa na ehu mi so nyina bet na mo nchen nyina menya na mo me na no menya 10 years na bet na mo nchen 10 years ni nyina on pa wasem but o chia school fees o ma miska no ko ntiase ni mame ono ana ahwe wo bai oba ne betra mo nchen no nya sei 10 years ena wo ne wo stepfather wo ne wo kunu no na ahwe no a enti ye dan mami enti ya dan papa ni woni nkomodi enti a 10 years na oban no one wo bai ko me kai say aba me kai say papa no eti ase no bo ofrifi afadwuma ebafi a no wamuram am say osu de na free abonti ebafi woni mo asesen wo se menkututu a ene ne classmate omo ehihye ntade bi yeso omo kosa anam say omo kosa wo hen into baya me de me mana pesa na koma akofo na makrokro na me se kire me ba bi a uhu a na omoko wo se ofa na hini so data na eti broni be fa na hini so ofa na hini so street di ma ho a na me se ye ho so ye ho na me bi na se ye si kum ni pa ho me se ho na ehu me nko am suro ya oso hu na ya na abose na just say one class 84 na just say o se be anwumre 7 ntie na me se da bi uhu no ne ho a wo se boys bi ne girls bi eti mi tracy ya se bia ka me kwa akopɛ ba bi a omokokosa no me hu ba bi kro sabra na tutu an hwan nete na me tutu an me kunu na yeti ene so wo anajo 7 pm wone na danfo ma ne mema kwa akwasa wo ba club ena wonnim ho hwe 7 pm na oba pie 7 no ma ye no wo hwehwe no me pa cho se me bay obe pia o free school by am se be dem tutu aje ko tutu ne mane bra ma me kwaji me book wo mra fi ni mate ni din me kwaji book hands ko tutu ne mane bra ni no de ni sisi o de wi na akwaji osman kwaji book note ma ntwere bi me hwe ni wan tro bi say oye absent wo school sa dan no na teacher ni kira de eja no na afi no wo kwaji note adanse wo ko school ni bi ene wo ba fi no wo say kwaji note they be our present e wo school enti wo de bia present no sign the notebook any note twro excuse no ma me wa hunu bibia say wo ba yi say ya no ma enu ti me ma no me di na chi ma no me ekọ na danfo ni fie o ka kire girl ni say me sere no e free na ekuro di wo ba no mom na wo say o ka ne hye enye na danfo no sister me bay mama ko me bay enti wasoro na kan ma mi hu no me bay kade wa ye na mi hu no mama ko me bay wasoro obey di en won ka hwe o eno an me bay e de no wo ye me bay mama ko
wonne no efa aduane ho plan say bia onyi kototo adem na one obenya adwum sisi ase okogini book aba obepie obehwe nanim unhu no adesanye e na obeba ebra bi efie de yakotere mu foforo be 6 mi hu akure na me chirentem ho saa mi hu no me hwehwe ade asan fra mi suro na me se chire na mbedai nti ahomache be fo sabra na akra na nyase sa aseme a wo kan se wo hwehwe no na woni se kra wanya fie se wo san no 18 years me se mpo no 18 years no ti sabra no na owo be 15 nti you can control a 15-year-old girl mama ko you control pa na ekwa be fa so a woni no fie obefiri wo nchen no wu trom ochapotokura eti dana na jenu ntem bo me bossa ma hu akolai te na ahomache 4 ye da kwa mu se if you compound house obia ne kunu ne ma boy bi tete ma efunu ani nyina ye di bu mu sore nti be ma yo fi ho ne ka so munni ani mu ne di esuru nti ene se efunu kwa mu hu ne he wose wan funu akwanti ati manan se efunu taba nam kasa me ba ne pie a me hwehwe ne sense ya wo dim nika kwhwe nti ye kwhwe efunu kro ye ko bibia na ba na kasa ye obey na me kasa me bai bibia na ba fu nti efi be ne opposite blabe no o ma mema na no mu fi on lie say sister na obo fi afoforo ne ba ge kese tenten no wona mu so dimika ahwiri apie frifie ho na mama ko ada no anyumre no nsia metime hwehwe me ba fitia no mne no nsia hwehwe ade ntem obo me hu ba bia akora ihye tutuwa sabra na kwen sabra na wo ko nonson ukwen manya no kura se me no obi kwasa o club papa no nka no kure anya no kura se kanu kura na ho na menti anya no kura se na me na hofo kwasa me na hofo na me kwa mo kura daytime de do won se madam fo no kura ma me nim no bebi ode me koja na ho no ma na me kwa nti me ba fie na sa ade asa ma de papa ne de be ye me nti me be fa na wo kwa wo ba fie na ade asa madam fo ne ho no ma na me ko wadam fo be wo ye hwan oba to da kura no oba me ho no na me so me ko ne ho no wo start to twempra no anya fie sei na me nya 16 years wo first boyfriend hwan Ote baby ana ye wona. Okay. Me na wono ma me no papa na tie. Na na wono sa boy na twempra. Wono na twempra fie sai. Na me nim mfie kro 100 years. 100 years. Okay, wo second boyfriend ye hwan? Boy. Into when was second boyfriend? Was 16 years. They say we 18 years. To when was second boyfriend? Okay. O papa enhu a first. Also papa na na hwe. School on kasa. 10 years. Kopim say edie na beba wo papa time wo say we hu kwan bi so a tell me my papa na defeat say me bet na mo nchen na me wo 10 years ni nyina ahomache for kra na onya na me ma me ya de fi ade nyina ansa na ade a chama me de me nya fit 10 years ni nyina ya kire wa do yo so so fit 10 years ni nyina be pem say wo wu nyina on pem asem me ko ho no ma me wo na me ko ho no nyina to no na free mo awodware me dwale me ba kla wo pan ma me dwale me ba na otimi beje adene ya se papa ye free mo ka me frɛ no ka me be frɛ na gira phone ne so ka obeka secret na wo ni nyina kire me papa so wo sama ye yi na di kire me na kasa ma me ya bete sama kasa why dan ka wo kire me adekodi nti e ma wo de time tutu ano because obi o time wo hwe wo school wo bi o time wo ma chop money enti besi dan papa na gwintira mpese obeka no kra na ka obeka kire ma no kra ma me no kra mponim se papa na ompe ma asem mama ko papa na se da bi me obi ani se papa na ompe ma asem akure uhumi no 3 years se de usi ene kwante kra no se yanka uhunu se se akure na anyini a wahunu ade ye ososo ya dem kakra kakra na de na ebai na o se ya tutu a o se na wo de uhunu achima kwa okoba no abeda senti no to okọ no aba hemrachi an uhunu tutu ese ya uhunu tutu ese na me se ekwan be so tutu a ma wo papa wanso peda baby wantwe amen woda baby sister mani abre wantwe amen woda se de wo ba ye wa hye apuskele kai a emema no hwe wo nan kokomu yi ebia na wo hye bi ne nam fie na papa na otafre na no wo papa wa amen woda enye nu nti na ebia wo de tan wo no ebia no wa ama na kwan baby etasi ma papa no pama asem misanyina na me dwonso nipem ko timi di matem se dwonso kulobu ade wo nyina fie se na dwonso me what 10 years nyina na me dwonso
Nipem ai. Ebis na papa was we do papa no mama na na da fie ba. E da dan ba ko. Nyam nyina na mo da dan ba ko. A single room. Na wo di dwunso ku no. Bi na papa no apo was. Sister. Dwunso say anu regere. Wo da so dwunso. Madam. Wo jai dwunso. Okay. Enti now ye ni abre. Enti ye hwe brebe na wo ne Andy. Enti wo ni Andy twempra mfie say Traso kopme se nyinsan ba ye kwaya na wo fa so sneaky ekọ Andy ho ni nyina kire ye metie me ho Andy 2019 ana me ho 2019 December ne mana me ho se menyam aye de beto o mani be si ene December no na hu se wonyam na ade kwoto nanim na o se na wo JHS say na mo JHS 3 okay ti Andy na na beda ho ana wo na JHS 3 wo ba betwero nso hwe JHS 3 wo na akoda ho na Andy na beda ho ma me na me kone ho no okay wo ko ye Andy abusuafo bi ehun tama na na twempra no o ma hu na akotam be na o mu hunu anwumre be tambe me per time akasa be 9 anajo 9 nti wo koda na wo sori tambe ahomachi na ha ko jam ahemachi Iji bibia me per time o ben fifi mu mami how much be 4 to 5 ye mu enya ntete sa okay nti na wotwe bia na ukọ Andy how many times method that weekends na ya ameko okay ukọ a wono ukọ da wie na wo enjoy wia o ma uska man pa chan say ma thought on pa ma miska me pons kuna me ka say me ndidi nso so na ma miska mpeska bo amount no de man ma oboza me say me ko square ska say na ma me de ma me am so ma me 5 cedis no so wati intano pa no ma me 10 cedis me pons ko so na ma miska ko tergian and na ma me send uska ma no send miska na ma me send uska no send miska no send uska nti wo ma me hu say menya boy bi nso a wo support nti ma me ya won so jojo ho kakra ma devi na watu ma me die ni mu ama no so obisa asa ma me ma asa na asa 5 cedis no dobro no ma o 10 cedis so ahunu ukra de ye enti de mpese me hu so o ma me hu se ma me ye nya brante bi a wo support yen kakra na wo gi anu age yi o ma me de no age wen so di asoso wo akwari no wanum mama nka nche me ma ti na koyo no akwari o ma me so ahunu se oni andi twempena da ma de okay Andy oh me ni free hene na me o ma me ayi o ma me o okay ne ma me na me Andy mama ma dudu anam hoi he ebi awie school o mo botire ebi awie school ni nam ho wo ko ombe o mo be pene so ama aden obi baba ya o ko ni school en akofa no Andy many have been missing me come la okay Andy I say try mama nti prepare one sem na utwa mtron me hu ate Akoma 87.9 FM channel so me say 3p garlic mixture Eric Ahinkra or say 3p Abena Jane squeeze bar Abena Jane was it 3p Sanso and Francis Wedger was it 3p garlic mixture Amansa ya tum wedro no sister Diana Frepo say 3p sister Hetty say 3p Ma Vic ni kuru Mr Bosompim or say 3p Nikita Pizarro or say 3p why kwa na nka 3p akosia dutwumwa Amsterdam Sports ma was a 3p garlic mixture sister Lydia dance was a 3p Amansa nyina ya tum wedro no me pa cho bomodi ama won sanka bisa wo pa bibi dry natural the garlic any one yakeka friend ye dia ye will be like vitamin C e will nipadua ni mo enu to like am se wa dade obenom 3p garlic mixture ya sosa nuane no we nyina de agumu na wonnom aduro we ye natural sa no awonua yade adeko yade no nti wonnom aduro no enni best na wotwe miensa yade ne hrabasa ebetu pia fajan nti bomode ane tie wo beko eye dane ye ba Mr. Eba kwalena keba apidank ne Angelos 3p garlic mixture wo kwa ntoto abako toto adu enti sa abeko no na short for 0248928824 0248928824 Currency Ventures and the Zahara enupa no e de abadwaso na ye de Zahara mixture na G capsules no aba edrom ye no we ye ntafo ye numbom enti wonu mixture no a wo hwe mixture no 3 capsules no a
na wayi capsules no topa ye no mienu na de ato anum na de mixture no anum e fancy nom esan se enya adwuma ntem but se wo de mixture no enum G capsules no de eye adwuma se nkonya no enu nti bema wanya nam nsan ya de syphilis no gonorrhea wate bia for ye wo bema no ho ekuro ne nsan bi egu ho nya akɔnɔkora sanso no oba so wo de po agya kosia kuma no aboso ekuro ne nsan na agya kosia kuma no aboso ntwide eye na wutwi bema etwi no obetwi wonya ezaro mixture ne G capsules no Zaroman capsules boa my mama imagine one na so ye pa hemo obo adwuma obi a wo bema ewu ahemrache ema wo akwa aba no mesra wu adamu ne sese ne emergency pe wonya Zahara man capsules ne bi na yesisimuden edro dia ma hidi eba mesha wo typhoid diabetes malaria and obi a wo diabetes no odi ene ntonchia wonomu a ebeko na okanshi drug lane pharmacy ne chemical shop biamo obenya Zahara mesha ne G capsules Zahara man capsules na fe hindi eba mesha ne bi ato ubisa Zakia obedi wadansi a frɛ 0246348334 0246348334 no eye grow fine herbal tonic grow fine mojadro no Dr. grow fine wadi koko and aye grow fine awia yi and wadi aba edwaso woda na untimi na wonsa no na ye utichiti wakoma bo periperi chance moja no entumi enfron kosrade asisentini ne mu wonya grow fine herbal tonic se bena ne moja na ma menstrual disorder oba usu wonya grow fine herbal tonic no ebe na etumi abo shama ho ayefe Mr. Bakorena keba ashtam respect boboase Fredmans apidanga ba pure leaf and afi chemical herbal shop biamo ubenya grow fine herbal tonic no ebe Dr. grow fine number ne friend no e was 0244596532 0244596532 shane so emam se grow fine no ya na ehwo akwa atwe pa ye enu nti se wonu se ya ka no so na mo a otwa no otododo pakum capsules so rock clinical limited ene de aba pakum ene bema obema begina so se peme wo de bebo adwuma mo ba ma mo piafo na mom no fa ne kwan paso ukwofa ne sede ande kofa ye bia ubenya sem enu nti wo de eye pakum fa ne kwan paso jan ko 442 oba no no bi nensiesie wakoso kuma enum eho enchi ensuo firi ho na afa wo so atimi e de age mansion ene ka even capsules so de VENE eboa prostrate jonsotwa mu yade ne nyina ebe firi ho metfagen capsules de eboa ma mogya de afusane ye nipadua ne mu acute sciatic pains obano metfagen woda na dwa wontumi na arthritis mo amoye adwumaden no agudifo ma ne mema meche mo amutumi ka mobo board no ho niema mo nso hia metfagen capsules no akokra ne abrewa no mo a wompom ya denti anopa ubehunu se wo mo ko jogging wu wo ma no obie wo no ai wo mo na ko jogging no ye wo kuma salaba ababu station ya ni school house na din hwemo freyen e was 0248885040 0248885040 yati fo ni ahwefo amoti radio so and afen so onua tv both radio ne onua tv ye twa ye ho aba ye ba ye ne andi betu aso bema efrise wo fa rocket fo aduro pakum capsule me no nanyam into Akoma FM ma me anka se bi no so no ye kristoni se manyam no manye kunu ko no abehwe me nti ye ko fie ti ye koye dana no pa e na boy ne bai na me boy no boni di na boy ne friend Bismarck e ne fa Bismarck di an Bismarck sa no die no oti achimata chiman Bismarck bi so patmo eni die minim pa mu misa Bismarck ye thousands yes me pacho Bismarck oye promba o achimata chima no oti achimata chima okay enti obai efie edana anopa ti obai na envelope white ekita no na 50 cedis eshim ena o ka che ne se mimi ko school na me ya Akoma enti no yenko yinsen no engu se na be ya metumi ato school ni so ena me ma me so ka che se wono ye kristoni enti sa yinsen yigo ni de ontumi enyingu enti na akwan ye be wo no ena boy ne ka che ma me se se ye wo akwan on de emfa no ho de obetumi aya no waye no enti Bismarck ka che se ko yinsen ni ngu yinsen ni ngu enti enu no mu no ye frɛ me ofa na me ofa kra obe kuma asinto ye no kan se boy na tumi discover se enko yinsen ni ngu dia ene ye ma police enche no na me ma me kan se on police sem ne sa dia de na mfa so bia amba enti ene de ye forget asem enti no Akoma FM
Akoma FM na ma me yeso de me koto adwuma mu ti boy ni tumi hia me no aso me nsa se yenka asem na me se bra asem bie ni ho a me na obeka so ne me wa asem abra me ma me ho no ni yenka asem wo ye saa to aso 3 times inti edabi kra de wo hia me wo sport ye friend sisi ba e wo o hia wen sport bi o sisi ba tanoso ena wo ye se yentna se ne yenka asem no into oye na o ma me tansi di se me ntaduane na me ntobi nkoma akwanti me kwa me ka hye ma me se ma enemi hu Bismarck no ma me tansi di se me ntaduane enfa bi nkoma akra no na ma me se into ni se Akoma FM saadie no ena me ma me kwa de wan ka hwe bi mti efi okono boy no ya ntene nka biem nti me kohia me ma ne papa nti ma ne papa na trust me too me mane papa na o shakra na o hye no ye bibia o nso me ne wo satam na galamse no nti na nado ye se galamse no abreki ma boy ne so adwuma ko fom nti na me ntumi nhye akra ne biem ti boy ne ka chem se ade nti na ne me mfa akra no nkoma ne papa se wo papa dia nti me frɛ me ko pɛ boy ne number e frɛ no ti me frɛ no ka chem se ma me ha na adwen kono no se nkra ne bi gu Akoma FM woni mi ni babia asem ka me ne kan boy na anchi antum nti emu wono ma me forget say akra no me ame ye adwuma ahye no afa die say ni ma kofom me adwuma me ye no kejetie nyina ne ma ye die adwuma ye nko pacha na me to ansoma di chains pons ni makeups ni ade sika ne bi ma me man me panso otu kwan no say on fesika bia ma nti nkra 3 omugumi so nti no me ho kire me kwanto na de medi kra edi na sin kom ye exams kra wa anye bi ene me menyu mo ntumi anko school intimity ono sa me say sa asem we de mintumi infant na we se me de ba Akoma FM be ko de bi yesu yet TV hu Akoma FM ya man for de ye de ba enti ena me ye se me de beba ena ma me de ba okay na ma me misawo se be ma no wo se wo ne na nete na o ya wo mpena me pa chan ba no wote ne baby na me smiti me koda na ma be fi enye sese ya wo ne wo akoda yo na oya wo mpena dada me pa chan na oya wo mpena dada okay na wo mpena no eye den na mujaye me pa chan ye njayo okoko fa me nua girl bi e friend ma me ya ono so otechima nti no boy ne ba ya no o kan nsam a enye no me hu se na wo hiti pa me pa stop me hu se ni bra no mam pa chan okofa me nua me hu se ni bra no me hu se ni bra no mani abre okofa me nua no nti eno ene de santo kwanto ne ba na ma me ye se ni wo yi me firi akotena oboa se ne be ya abusuan to ba Bismarck etu na cho sa ma be Bismarck obefa fo no na Bismarck ba ha etiefo Bismarck ba ha me sa ne ma say no Bismarck oba ha me pa cho mo yi ni video na to ha ma me Bismarck video no eda ho okay to aso wo se edie ne si ya mu breaki ya wasan ba back me pa che die si Akoma FM ya girl ma me ya enyina ya abusuafo internet de abusuan to kwa ba na me nua ne keka me ho nsem chen se me wo mpena eno na me ma me yi mi ko hello Bismarck hello Bismarck hello mama Bismarck DNC wa ba ha but what de ma me fan to chen nemom me ya DNC a wo ka se ababa yi bai anya wodia ma me slow asem ya therapy ti aka wa na ya tena se wo ba ye no o se se wo ba ya me pa cho wo ababa ya wo ne ne ko da no wo bo wo ma me amane ma me slow me girl ma me anyway itimi ti se ko mu fi ya ka ya se me yi ti slow me ya ko asem ya ka get for so Bismarck me bisa se so be ye DNA wo na wo se akoda ne nya ode abe ye DNA o fe wo so omu nchem na mu ntua me pa che wo me ka che bia so bia che mu ntua me ni obi anka bibia akwa ka ba ba cha che ma me ni ba cha se me ni obi anka ha ikafen ye kan ya ni se ni ya ba bi sia o isi ba ni ka che me se ko ga me ni ka che me se ye ba ye ka se ni fa me ya idi ni ma yi mra ni en ka wa se and I'm see you mate ni I saw say ba da ka na ni o ka se be ye na ya na se bobo ni a me tia mi ba de ya se ni si kika kon mi ba ya isi a obi sa se
the 25 million. That's the 25 million there. You can find one. No, that you could take. But I 2.5. But I could 4.5, Mr. And Casicabia. 1 kind, 2.5. Okay, 25 million. Okay, 25 million. And I'm thinking, I'm working there. And I'm saying, let me say, commission will be said to be Akoma but that be my Bismarck. What was your suta? What you say? I could not know. No, we say beyond family. I don't care. Between me both here. There may no yadren say, wouldn't a wukosia. Ababa na one in it today. And I'm in a kodaya. And the new sayaba. Now we be here na just wobble we bush your form and answer. Mama, you see some car, you know. You see some you buy hire car, you know. Then air thing. Yeah, you got to money you do. You think yeah, just me ko eh. Asa me so me asa me eka. When you are in the church, I dey hire eka. I dey church. Then you say me push me to work. Think yeah. Okay, say edi nti na apese wo ye DNA. Edi nti na me pese me DNA. Mami hu die nti a wo pese wo ye DNA because ladies teach mama platform mama ka ho atem dia. Comment ebra ye beken kan e de amount na kokso na share e fama ye. Adi baba oso eti wakasa breben na wuhia no makwantuye no kosan na besi sen ya ya krado ye tie wonsem nyina twaso Ampacho kase gu fidie ne mame me blam ko taduane oji ase onum na mde hu abaye na me di nkomo oni ni di uhu ni sen uhu no ya dan na woni ni di nkomo ben ya som ye da ya be Ampacho like me hu no ne friend bi na nam anam je number na me di nkomo sen ka se me peno okay pesa me ne tina by now so oditi Adi, we ya bemo me pa cho kono wa I would so but o man no so e beba actually no say oditi na me sa nti o man wa frame na me ne di nkomo na me say ne de ne kono o watiase na the boy afuna wa hunu by na ninji no na me say family betina nti ewumu ma na me ni date ewumu ma na ko ona na onum o shire so edwo so kwan so nti okoye na me ni kasa ba na onkan me say onyem nti ewumu ma na me ofem say onyem na one o ma me ne ona na ba mebusia fo onum nti na o me betu enim say ombanzi pacho ne menyo na mzi pacho emia wutumi jitu mu ha se wa wutumi jitu mu ha se wa ani e wa ba mamu wa ya de obi wa nko betwe ho da wore da bre ya wo se na wudeti ansa na abehumi de ene enya media mema sabia so sabia nya da akohwefo ne sa na omoye no omo po omo wate afri bibi mu a omo so ka kire me nti wudi ojitu mu ha wa ya de to so nti na mjitu mu na ina maye muso over so de I know untumi nkasa but Canadian na ye entimi mu aye entimpacho on betu ye nim ena bejitum adaroma na obia solokoi enti ena menkane se oba woye e ojin asonum momo ho pachan e lockdown nim mamiana shena ekopim se oi tino umayel betu yanim se opese shena ban school ni bi ene pacho de betu mamiano adaroma nti we ya den to so ena o betu yanim na me fa de tu kwan ena mami se me fada ba o de be mano
Nti wo father buy no mo discan bi ma no. Ma choba na minia. Okay, mama o mo discan bi ma. Yeah, wo signed wo ba na ko school no says can o mo twa bi. Okay. Nti wo hia no so wo date. Me ba chan mama. Obi a wo date na nka won so kwaje aguso. Because when you catch a so date, ti ade no wanya na chiri dia na nko date di o date no. Andy, mama na no yem fa daroma. Na no yo fe pa ho. Ne ho yo fe pa. Ne dia na yo fe. First day a wo hu no, ye wo obi a ne be ma ehu oba o wo de wo hu ye ne fa. E attract na ma ne frɛ no. E se ne pe dia na wo hu no wo tutu a ho a. Wo ka se ne ho yo fe. Ba so na me tai hu no gina so ba me hu na se ogina park so. Oh bobo. La ye ho enwumle one boys. Nti na dan fu gina so na mu se anytime bia on na me na mze na dan fu le mpese menene tina. Na on so no me hu no se musanza ade anytime me hu bia a daytime. Na o se tini fa le bia on ne ti e ha no. Ntina ya oba daytime na ya oba na mfanam sadia menene betina. Okay. Wo ka wo na wo se ne pe no bisa ne mfie. Pacho même ça ni fait de ubisa so okosku ana so okosku on pacho na nse okosku oni me nwa mo ne hima kwenya no ekosku ji ase ono feel free kasa e me na mu ndi na menim se o school ni a okosku ji ase ada na school ni na pe obi bo okosku ada na school ni na pe pacho nye bia e man na like ebia o mako school awie o mo na mo tu sheki no mo peme ma no wa ehunu bi o pacho me hu bi obi ahonye wakono mama pacho nye ni sa ni say abaya no like no yem fe wadaroma ne ho ya fe pa okay uhu no oboduku pacho le bi pacho tuduku tuduku no waso hu na wo moduku tuduku no ye hu wa ho fe oba tuduku maame tuma me muntu duku ne mame oso wo hu wo no na wo moduku na ne ho ye ofe enti tuduku no ntisa ye ne ye betu ni ehunu wa ho ofe ni bi na duku na asesa wanim tu ni ehunu wa ho ofe na wo behia ne bi sister me pacho wo no se na no aye ni tire ho pacho le bi on de wa ye wutire hu nti on no duku be fo bo tire ye fa ba ko se be wie program tutu wa me fa duku ni ma ye fa duku ni ma ko pin so be wie program no tutuwa sese wuko school na wunko school tutuwa mani abreka sama me wuko school na ehin first school Jache Prams di school SHS junior senior high school mumba akwan bai na wo beye wutiri hu se na so do wutiri hu se na school dem ho ma akwan mumba akwan bai no en wo beye wutiri hu se maame so person ba na wo firi aka che nyankropon no obo wo firi ye ma wutiri nyi sei uko school sister na sa bra we be sida na step father pe wase wo step father kan ye no wo se yeboa wo se wo da bia wo na no ne wa am na gira ho ne boys kasa go speaker ni mama so boys on boys me try sa na aka no me try se be ya me renfi wo be hu bia na de boys ma boys na boys ni gira ho boys na obeka se be hu mo nyina na yo no mo na class that time no JHS2 so papa and catch your company for sugar that JHS2 na me be ho mo nyina wo ginya as na be ye nyina gina ho o papa complaining ma wo ma me say wo be hu na wo ne wasuku for boys and girls o papa and say sugar daddies wo so papa boa but the be man no wo hu no o se de bia wo papa se me ne me boys ko sa wo club ase sa na ma me sa na ono ne wo se bi ho be hu no na wo ne boys mo na mo any guess ma ko me kunu e kira o se ya me be ma me hu tutu abia no ne certainly boys na no mo ko school any guess and I wo de wo ba wa brenti no obeda nti wo hu hwe nti ya de tutu ankasa na and ya confirm no de bi obe hu na boys na no hu na me pa che wo wan na ma wo ye wutiri hu se ye ma me na me ye e di enti na akwaye nya bibia e ye ofe sister tutu e ye ofe mam pa chan wani nyi school ho mama ni je ho na dia na wo ye ohun
tutuwa obi a wo ko school wakọ wo baako wo ma me sign the wo ko school bia makọ ka de wo ye otiri ho no eno teacher ni ban na kire sa atiri ho ye we wo school subject be mu ma obi hanchi why nti what minim wasesa tutuwa awona wo ye no wasesa tutuwa ma awona wo ye no wasesa ma wasesa anyway tiri we na bema ben ne hu no wa yo tiri hu say ya won frɛ wo sister school ni je senior high school ya wa wo ba ko na ma me say to wo so wo se nya hwe bema no kra busuafo no e ka no aye say ko bo wo school no wo ma fa ma ana wo mo de ma na di ye ma ba so ma o ma fa ma ma wo beba be kasa wo mo sunday hwe we bema foforo be san ba biem obesia wo biem enti na waboduku no sister na wo mpa nka wo ye so person mansan hunu na betra ha di duku ayire da wuti so ne ase akoba mu nsam ya di BBC ye kompesi ni so nka aka ho se ya good na wo shia no na wo date bema foforo man pa cho there bi wanka okay wo shia oso pade na aka kire no ma wo se mi shia na me sa date bema na wo date wo bi na wo jan no kofa no man pa chan na wo date obi wana na date no mala me dating me ne ejai na me hu we ntuni ba ko na ni jai na di science akohu andi o ma eche be say be 2 months but andi wusi wushi ana ase ne poka cho said me say repeat na asem no wo mitim pese wa na akantia o mi shine there now o say oh boy good na me anso na me nim boy no na ena na o jin ase wa tina ni boy no no so date sister one can chance we jai boy no so date boy no am pa chance na me catch na ene say ni say intro na wutwa entiase nim enye intro no kra na on person be ka kire ye because when the boy ye jai 2 months or 3 months no akosia boy for fra so on ka say me date obi it doesn't come in tina wo date no and I was signing the date. Oh, diving on him, sending boy any giants. I'm about dating. Doc, but you were Uba, Nama or Mamma Becassa, not fair, you 300 million, not for many years. Mama, yeah. Him say be Casama. Many doc in Casa. Interior or Bessayam. Why? As you my ben, I me electrician. We electrician. Uqua Sika Sana Winya. Umna me chief team. Men I'm chairman clan. When I check, it's which I count 7 saying. Oh, boy, come 70 CD. What approach? Oh, my say. We inquire. Sikano, a dear be pan, what to me, electrician, sick and dear be pan, what to me, the aye. Yeah, would you sabbasis to say, when am I? Oh, Pacho. The boss, no, the wonderful floor. I find no floor, and Chebiana, Otu Kwanka. Accra. Didn't you say young when you feel saying? No, 21 years. Young guy, you're winning a champion feel saying. And saying you say, I to try on a champion feel saying, Sana, you saying you're better anymore. And also one kind. Mamma, you know where I said just one kind, once one kind. Oh. Okay, doctor. Mama mo ha. Me Johnson Amako. Okay, doctor for me too. You we there. We are mo boy djuma Nyankopon hyamu. Ha, awia yi die na chese ye de enchia kese ebe free Bar Herbal Center aso ye ewo atonsu agogo na ye de amaya hwefo na ye tiefo. Da bia de dodo na betie se eye ba ba dompe ba kase ba sasabro ba mchepe ba mbechibre mu bibia bi wo ban mu ntimi sawse ye betranse se na dwa da du no ba de ya adum se ne ye betranse a me so yare ya no watie enye wadwe se nkrofo de omo abada bia ye tonro da bi yare wo hopa na se yare nkan anase se nka wo begina Bar Herbal Center ye ho na behwe edom asikafo a yatam omo ede omo atuhu mu ne ahiafo a omo so yare a na chese yare ni mu bia enti wutese ye boy yare ho da rusi ya mesre wadaroma na onya adaje no watibi mesre oje Bar Herbal Center ye number no na fe said ye be ya enkasemu yare ohaw amane ebeba osubia no ana yare bia na ebeba osubia no watimi de wani akire Bar Herbal Center ewo atozu ago
me pacha o number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and yeti go near 0272 50 00 12 0272 50 00 12 and about quick can we 0244 988 004 me pacho de bia ye kache wo say ye wo atonsu agogo government hospital aban hospital kese na esi wo no na chi anani nchemu wo de faso aba beto ban heba center ye clinic na ewo ho ana afa nso wo de wani kire temampatamu nso a ye wo bi wo community 16 la shibi ai Bemba West Club anaba West City mbesa atonsu kwa no de bia me kache wo say ye enti esi atrotro no entimi nkosi hospital na nimbium enti sesi an ewuram wo Monaco junction wadaro makachire mate ni ne say ubesi take for abro sana se na wo ko ban heba center osi wa wutwa mu aban heba center ne wo na afi wodro no abeje wa yaresa da bia ye ba anya bibia ntia wa yare na atena wo so no wo yare na wo so na wachinchini no wo yare na ama hu sika nyina asa no ana ban heba center pese wo te ase se fo ani kire ho na aba beduru ho a yare ye nkasa mu yare de watena fie a ema wuntimi nante abubu oguo a wuntimi nkoba bia no wo ba ye betu yare na se ama na afi wanya afa hodie efise wo wura ba bia na nipa wotimi de aban etukasa asia dani de nyina ye bona bodin ye bona bosobodi a na ye na kofi ba eye ba heba center ye ni yitimi to ase ye mesrew enfo ani nkokire ba bia mie nkoji usika ni nwa ansa fise nansen ubenya ko no na ko no ba bia ana doctor makochi nchina afen matemu nkan o sisi me hu sika nyina anso asa mesrew enti na dwada bia no ye betena ha enti na wuti atie ni yi na fa number no na foto na afi nkasemu yare na ha no brade otimi tu nkasemu yare ase na bra ni ntu ase ma enko ne number bi na nkoboka emu me kasa dani nyina no yare bi te sa arthritis ana kokram cancer ana sasabro ai won kasemu edi ni panya na titru arthritis ne de ebe ni padua no so a de bia ne dan nyina obehu se waposo ye oya woni padua ni nyina tutu de bia wo de miento matress se de mfama wo de bia ba sore na ni padua mu tutu me so se hu sa no ma we nyina bi ewo ni padua no mu a fo ni kire ban heba center ye wa to nsu ago wo ba me sinye se wo fitin ya wo ba ban heba center ni atamo haba ni de aka wo se o yale ni da bi enti na ban heba center ye duro ni abonten ba bia efise doctor se wo de na duro kwa abonten a eduro na akoto be de hu yare kora akoto ho aduro enti wo se bra no mfa mfidie ni nyina nhwe ni ehunu se kasemu yare we eye yare we na de baye ehwa ye bowura demo a na afi yakoyi hu ahaba ne de abeka ho obehu sa afi na ho adu se fom afi yare na atena wo so na afi atuatwa na afi wanya hoto enti bi so won kasemu yare a emfu ani nkire ba bia me so fu ani kire ba center wo atozu ago titi wo mo yare kotodwe yare ye maame ne ye papa nom na se papa bi ba ho pa se de na papa ne kotodwe si aye na ahono ne se tutu ne ye ne ye wontimi nya hwe na hwe papa pani pa wo no ada ne private care mu a afi de wontimi ntwe obi na etwi na ye kukuru na ye de ba center nanso nhyanka nyankopon se doctor hwe na ohun yare kro de ahaban ne kan no enne papa ye timi tu ne ka ba besa abeje adu enti besraw se yare na yekotodwe yare na atena wo so a ba bia wo so oba me yetu ase ba bia wo so oba me yesaw yare ma ase yetu eye ba heba center enti fu ani kire ho because obi wo asisi yare ekunu sisi yare atena ne so a wo hu de oye ne ho kwabra na transe agise nipadua na nipa mu a ene de ne transe o sori agise matwoma na se kukuru no e de yare na wakofa ato husi ade wonte ba heba center ene awie me ka che wo se usisi na wontimi mfa transe usisi na wontimi mfa nyina ho usisi na mu twe wo ama usisi na eshimo kokyere baabi afa de wo bakora nipadua wani hwa na usisi ne hwa no a achia no baabi ababa ye be straight no eyi yare na wo sisi no nyina no eye ban heba center enti meselfo ani kire ho na afa sisi yare a edi unya no sisi yare a etwon atena wo so ache no ubeduru ban heba center me se wadaro ma ibetu ase ama afa de ho ato efisa dance die bebre ewo ban heba center enipa bebre wura wa mum sisi yare ekọ enti meselfo mentena se bra ban heba center nyetu yare na se ma me ka se obi wa ne spana
spinal cord na chika se no aye ne ya ma afa di wabubu aguo me se man baako ofiri oboase mpatamu oba me se wontimi nante na mra na opese doctor hu yare ni nti wa me antam no wode ne nsa no wiawia fom a yetietia ona na man yi ede wiawia ko wontimi nante ede yare a ne spinal cord na chika se na yare aba ho na eso ende ya me no ka se papa ya sori agina a watimi anante a wo no a etimi ba esa baji na aduru ede anwasem na ekoso wo ban health center etimi sew fo ani kire ho na achika se ana spinal cord yare na etutu eye wo ya no a afa de ede benabo ani sun ani dede ya atena wo so no wo ba beduru ban health center me se animoni me ebetu ase ama ho ato etimi sew enkasemu yare bia edi unya enkasemu yare bia edi bi eda nkasemu yare bia so me se fo ani kire ban health center wo ba ebetu ase ama me se oje number ni biom na ento aso me pacho ban health center number no eye 0244 08 34 82 and the tigo ni 0272 50 00 misro mesebra afi mi kasa obi wo ho a wanya nkwanhia ama ne kasa ni mu abu misro ene de ban health center ba mo ma ta ma me ne din da kakra na obi na africhi kakra bia na ta ma me ne afre no sa ta ma mi so atwe bi da so ontwe bi da ni akoma no kwabra ne no atwe kasa ya na afi kasa ya chinchim na nse de beba ban health center nyina no he ube na kasa na kwane na no nante na nso na ebu abefu baby misro ata ma me sem de twam wo kasa ana wo na mu na africhi ana emu abu a misro fo ni kira ban health center oba ye de aban ne beto so amo emri tie bubu se kasa na kesi ani se twe afi na wo anya afa hudi enko na baby maboso me mfiensia na afi wo kasa estere enkoi ensu oto na mututu enye ban health center wonya beduro se ekim ube se kasa na emu abu no ye betoa ama ho ato obu a wonya stroke atena ne so stroke yare na abubu na guo stroke yare ne mani ntimi nya no hwe kwabra ne te wa na afi na no achia afi ne nsada ne ho ortwe ne nase Mr. Doctor Sebra na afi ontu stroke yare na asema ne ntini ne mu asisie na ama yare na agi wato ho no doctor mfa ho ha ban keka na afi stroke ne mfiri so na afi obepie ban health center enam se wo fira chiri na ebenti yankasa ya sheda ye ward ho ye wo mema dabre wo ma dabre enti yare nse te se die kura ne beji wato ho na afi ye di nuru kan na afi ye hon kakra na nurse fo na ekire wadwane abedi emire tie bubo se wa ho ode wa ho taba na wo stroke ne yare bia wo de ba ye na afi wo free ban health center afi so wo ba ho a enye se ye hwe stroke ye se ko fisu ha ye ne abie physiotherapy ho ye wo fisu ho a wo machines ho a wo be ye ama bibia akoye ama ni padua no bibia ato sine ho no yankopon adom wo pie ban health center ni nyina bebo ama nako eti mesrew ban health center to ne safro se ye dam adwunumu haw ana hawa mesrewfo ani kire ban health center na afi fa bra na benyi wa hoto obu a wabodam ye di chen ato ne nan o tete wo bre nenso yare yintimi nkoi eye dam a mese nanse ya ma mi bi de ne babai no ahye kakra medam na fanitirim nenso inshanka nyame se ye ma na duro adwini na aba fi oni ye di nkomoi eti mesrewfo ani kire ban health center mese se ye etwere ene hawa ni nyina ye ban health center se ye osa ene hawa ni nyina ye ban health center afi yare dudo yare awodo bepre ewo nipadua ni mu a wunhunu mesrew so wonsa na ye titiriti wonan na ye titiriti ni nyina mfa ntrase wo de braba health center oba ye de wo befa mfidiem labs ahodo nyina ho a doctor ehwema wo ye behwe wo na afi yare kro akofa no mani nyina beso wo so no ye de ho ahaba aka na afi ye tu ase ye na afi ho ato enti mesrew yare bi edu nya te se kompo a ahye omiri mu a afi enu nti adane aniwo fali a wontimi nkonipa mu no brane mfa duro nkan afi wo kompo no be hu se mreti bi na atwetwe afiri omirim kama na afi wotimi kwa asore ekoto nwum gina nipa dom anim eti mesrew se ye kompo yare a foni kire ban health center ubenyu ahoto mesrew je number no biom na afi ye mfa kasa na emra wiye mesrew ban health center number no eye 0244 08 34 82 and yetigo ni 0272 50 00 ana ba ko ni 0244 988 004 pacho me se ye wo atonso ago government hospital kese ni si won ni nchemu ana se wo de ka chom so obesi tek fo abro anase ana ade wani kire tema mpatamu nso a ye obi wo com 16 la chibi a ebemba westcraft me so for ayere nyina bra beda ba health center ni ebetu ase ama na fe wo de ahurise ni anije afiri ba health center so ye nti wo kwa de obeka ni se boni deden eye ba nyame ensha papa afei yentu aso na ye maame emetrase ebra wo girl and ye ka se tutu a enyinse wa na mo hwe no nyinse ne na wo ni nyina
Ochama. Mwana mo hwe no. Nyi sene na wo ni nyina. Okay. Empty Andy mame ha. Okay. A problem bay ena e wo ho sesi a wo ne tutu wa mame entem. Me dia men kan etenten men kan ibia madam. Me pa chaw akra no na Andy ba no. Em say me fa nkwa akire. San ayi no Easter Sunday no na Andy si wa fe ne ba no tutu a mfa ne ba ne mere no. To so kan no say no woni na tutu a nso ne na ne tie. No ne na ne say atese obo maame amane ansa. Na Andy si adentia ti mi hwe omani mo mama ade chie no mo ba na tutu a ade no se ma me ba kora mi dwane me de akora ni dwane yo na me na so ma me mfa ne mma na me se akora ya kwotu ni dia ne bibia ade ne papa wo kuro ni so ana tutu ade wono no ka asem bia no wo sere am sa e bia ne papa wo kuro ni so nti na e bia wo ma me mpene sa akora ne be ba ye nchen na holi mi akora nya me ne nete holidays na oba abedi me ye ne de me nya ne hwe me kora ya me fe keke okay se me nanna ya me fe eti tutu a me kora me wo be me se me ne me adamfo beti me fie ne me dan nim ti me asa tutu a ma me na betwam kita nkohua ti me te se wa oduro wa nchia me ti me te se me ma me yese ade kohua ai sira ponka ho da bi kohua no de be ye dan wati me de be botutu wa adua se tutu ade na kwa me aba ha wode be bo ne batutu wa adua edia wo me fie ho me ho so ya anfie me bra na eginya ase hene na ma me se fie ade ye modua sa me mfra na hen kwa ne mla sisi ade a ho nkwada me de ma anko ho ma nkasa anya hwe ade che mande no woni ni nua me se onua na ye panyini na woni ne ba obi akitaba me ti de me ma me so pressure woni so na me ma me se part bra na me ho yera na me se anti ade wasi tutu ma me kasa omu dia ba me nyima sem koro woso be petutu abo no ine nyame anim no kure na tutu a sandi dem ye ma akwan obai no ohye dem ye ma akwan kura ne ne ma ho no dia be sie sesi a esi wo andi dem efi so say ne ma na ankofi me ba so wose ne ma me seso dia kura ne ba e brand dia e ma ne isi fie okay eti ye sa na se ne mu oni ne nua no mu fa ba ne pia mfiri fie ho no ne ho no ya mfie ye mpedede na ye chiri ma chiri ba fo e fra ne ba wa akura sesi o so wo hwe me e no be twi mu kwa abonten na me tutu afa one ma ne ko no se ma me ntimi nkofie me na se ma me sa ma hwede so na me de na akwa me abere mu ntima me sa ma hwede so na me se sa no se na me se ne wo kwa no se me ko madam fu wo jaache na me se sa ne ko nto de akra ne kwa ya no oja akra ne de na wada wo me ho wan fa na wanya se akra no wanya se e ba so knife me ya me din birthday no anya 2 years okay oba na de na ba be ma o ha ana se me ko madam fu bi ho no na me se wo ko madam fu ho no me se no se me na se ma me sa ma back na me se sa enti mi da me ka bi shame Thursday na wi me da ho na blood friend say sister bi divian ba Akoma FM eno ano no enti me pese sister ne hu say abra ne andi ba ana anya ne ba wo pese hu no me ba chan me pese wo tu ama me metrase na obisa no say akra no ba metrase e so wa ma kwan say akra ne be ba andi nchen me so na me sha akra ne nyin mu nyina me na me ha akoda no dinya asi obi ani wo mu nyina ehwe wo maami amfasika me pa so da bi wo ye kwa me sini nyama da wo ba me no aduane si maami ani ma ne twetwa di wie no obi a wo say di matama guso sa me ye tutu ni ba wo teka wo ka cho bi sa me ye tutu ni ma sa ni onim sa ni nua teka ni me so me ta twa miti fa me twa miti o ka che ka bu fa say twa tutu ni ba na wo te wono me ma me ba akote kwa wo chenchena mti ya me ko tena ni nchen wo ka che ni ba kwa sa me ye tutu ni sa na me nua teka ni na me nua be bo mama ne eti madam say sister ye ka se wo de be to ye nim say ye be bo tutu wa school ska o ma ne ka che say ska ni 1000 o mbo ka 1000 tutu ni enko di ni ho enfa ma metia school ka na attention so weekend akra send it to 2 years ka so be ka no kora o send no start send no vanity month bi akra no send it 2 million na say wo be enta de nyina mia na me to se tutu abeka no kora andi da so ne tutu ati oni ne na wo wo mu dai wa nana ni so ne na wo man ba be sha ho no ba ma me so nim tutu amunya no no kora no wanka okay tutu amunya tutu ne wo Pampa chode o munya da so twempa woni na wo ne ma siri da mu sesia enti wo free school mu ba ye ne nche na wo da ne da mu na ada Pampa chode bi de na me da fa no wodi akwa ne bai wankọ wodi akwa ne bai wankọ ade tie no koye but o bai send dem na ho no mo woda okay be kwa na sa me friend sa me osi wa bi ma me bo ni dua nso akra ne akra me pe na asem pa de o ma me yenti o ma me sama ho metia wo ti bi be to me ho ahemfie eti bi bisa ni sa ko hia no de ba ho no no ade ti ye le de ko hia ahefie ho no eti bi de wo ko suma kwa ayin ho no ko ta ni dua no ko ta ni dua no
Sister, Mo sister is sano. Mo ne sano. Whoa. Who sister part? Me pesa me jam me wo fi. One word that papa ni power there. Mama, sister Kus. When you mudi ni san ko to wo mani mo je. Mpacho. Wo mo hwe no. Mpacho. Afei, what problem ne san me ehu how no. Ni problem say ni school di bedru so no. E na me call abusua na anim. E na me de ko to mani no mo kwa agina. Na mo si edru so a me fa ni nyina meto o mo so. Me mfa bi no mo so fa ni si yo. Enti edru so me dey transporters no kwa na me hia. Enti me pa e ho no de waka. De me pese me ho no say. E bia na bibi enko yie enti na ma wani bre because one me force say oba ni ko school na bebe akwa no ene na nyem but ono so ma na ho kwan. Eye one. Me force say but eye one. Two wo mo hwe no nyi sene na awo mu o mo hwe mpacho okay eno so o ma hwe enti de me pese me wonu say akora no na wo prevent say wo nana ne behunu ne papa na na me prevent say me ba no enko tutu and ni nchen biom eno ena ma de be ma me ne abufo wo me ne sister ne ntabo oba ne chem so ebo ebo 15 years no soro ye now catch him say Maa Akos me bay de mi bisa no say time a wonya anyem yempo wo bone chem so emo ne wakwa akonya be ma one ne da hwe ni tire ho chese obone chem so emo ebesi den wa prevent akona yi otin finfin from going to a boy yin chain nka wose wo fa akosua akobodua wo fa akosua be fio ma akosua na fio wo de ba me de ba bet ma bodua sister ni ka se me bodua obwa me bodua na wo de kosua no kwese nka akwa de na wo je dum tin ka wo mko no awo ho ana ma me ni abre enti wo de kosua no kwese okwa de me ka je me kosua ko se sister na mo ba no so ama ahokyere ni atete de bia edam so de bia scientific calculator tutu abefio bia me mpam na da even scientific calculator ko fi ade mi ko fi ba pam no obewu so to mo dem o so mbenya police amane because me ma me nti ase etu oba pam no na ko be hye wonu obewu to wa mbenya ba amane oba esire kwan ye nko ba bi opeso one ne boy no kro no oba ne kro no mo nko na semba na omu mienu afa oba pam no to aso de tema ndi ko se ko fi o even scientific calculator mo di sua de mi ko school ho ene koko free o science teacher ho ne kwa me fa so am tua nyame na nanim ahokyere na atete a me di hwa akra no school opa a reject am say adai na anytime bia mo se dua bobo mo ana eno na be ma atadi ana okay ene de nyame no nukure ko sane kuta me ya me de ko ho ena akire me twa so am mo sorry na kosua abogu ho na kosua abogu ho ene de mo dua me blast ye fa no kwa asante ma me mra ha no mo nwia nsa kosua ne ba na abosen oba ho no be 5:30 anyumre wo fi na ko bo be 9 enti time be na mo se kosua na bogu ade che na kosua na bogu fi no kwana no Maa Akos ma mo dua dua kosua mi sa ko chikedi kan kum nipa ne de obi ya kum nipa mo nyina ya wudifo minim kosua mi sign ekokochi di kosua nyame anim ne kura anim me sign ekokochi di me kodu fi na ade asa nti me ya duru fi sesa bi chi kosua na de ko ba dua no akwachi ya de mpa cha nti me duru ho no na me ka che kosua ra nse onyim kosua nka ne de ho me to tu aka ho na me chi okasa sara wa boy yam dua o okase ma bodua e wo fie ho a nti wa modua ma modua me tra sante hwa na be wo na twe wo ba no no so twe ne ba se kwa be so na be fa so abetwe wo ba because so be papa what the member had dia won twa me nana ne papa Maa Akos akra ne be di holiday se wo so mo mpene se bo wa mane ansa wo ba me na me bo akra ne ho ka
me say akwa ni ko school na wa mo hwe na ka si ginya sa bonte Marcos akwa na o hye ntamu hania e wo no ho enti akwa de ba o mo nchen no ɛna me frɛ ɛyɛ boy papa etu akra wo mo hwe pressure ye ya ka bibi akra na wo mo hwe no akra na maje no nika na ye on and off shababuwa nika na ye on and off nika na ye on and off akra na hɛn wo no hɛn no odaduro so ye de sa no ya ɛnko ne tade tutuwa akra o mo hwe no ana wo mo hwe no mempɛ ayi mempɛ o ma mo hwe no One week be also 50 cedis. A week be also 50 cedis. Almost send them a one hour. Send them a Bemano any scan or spin another or feleno. No catch me say we create the minisca and catch one and a mammy. Nama catch lemon and I was so what. It's your dad will be Yescano. Say week for friend will be Yeska, which every week no went triano or cabo one. Oh, man, patch or they was sending that they be our sending. Debbie was sending this guy. I was sending. And what's what Beman in no friend and I catch a friend is or Feleman and intimate catch and Nancy say. Apart from Obano or sending the Sicano, won't so ya will bring with Sica. Mask come me pedocre. Mask me I thought my friend catch and say me watch them mammy sending Miss Kenty. When did deal with me sending Miska? Or to Miss Aduska. Sending it, yeah, would to me free school, more assigned by Bedane War. Ewa bra mo ma kwan na asa mo committee. My ma kwan na am kono. Okay. Adan na wodi akra no ekro no ebia wa mo ma me amane ese ma me mabo na me yi andi se wa fe ne ba intimate na ekọ eni die mu eyebuo adan na wan kra no. Ma me frɛ and the friend catch me say ayebedi is 20. Me fa akra na mbla na ono ne birthday me akra ne birthday nso so ye me. Opeso o did birthday ni wi ansa na ma ba begin. Ana me se mate o ma me pressure. Ana se kwesi ade tina kwesi da man fa na me se onya abotem de ne be bon say fe na free school ma ba. Ana me catch me na say auntie. And the flame se me fa akra ne bro fla na o flame. Am na so ndo mpento kwa bia enya ne ba na me flame ma me. Ti me flame ma me catch me say ma and the frame o se opese na kwa me be di sta no ne ho no na ma me ka che me se ma me mfa ne nko ma me adan za akura ne papa Marcos sira me ade me kasa ma me nkasa sira me akura ade me kasa ma me nkasa sira me akura enya ntia mu ne de kasa enya ntia mu ne de kasa madam me fere no papa enya ntia mu ne de kasa me ba tu obo kwase obo sia tu obo ni mama me no enya ntia mu ne de kasa me frying fe me kasa dis etu na e do ba fa kwa so nti be wo de de ntia me ba ne fa na me me do afa so e je be kwan Marcos adenta won pese be ma ne behunu ne ba de America no Marcos me pese wo behunu ne ba he ne wakura no ho akura ne aduro so a ekwaje aduro de sa no enti papa ne kire se yale ne kwa ache wakura no ho do wo se enka dada ekọ na aye boy ne papa andi papa e ka kire me se akura ne de akoto aduro so ama akura ne ko di 3 months 4 months e wo mu nsam e wo abraso akwan be di mu nsam some months no yare na anko na se ayi he ne aduro no wa wutumi je no ayam na de asa yakwaje ne ayam de asa no o se he ne aso de se yasa akora se lo betumi akosra wo papa media meka no se o ma o mu bia no anya de tam sa akora na mmla but o mo de ma na akwa me de na diburo nya no mo nya ye kura no wa hu bebu a eti now obi okra no a enka bai gafe no mo beka se gen no kwa no so date be ma bi na osan be hia me ke be da rem nya kra no na ho ne ma DNA but in this case wo mo waje wahwe ne nyinsen no wahwe ne na wo mo tu ne dia na ma tu ne dia me kwa tu ne din o ya dan wo ma tu ne din enti se wo bufuo no se wo san de wo ba ne ko school na wo mantua bi no ana bufuo ne me bufuo ne ye se me ba ne makwan a na o ma frem be ba na ma abehye fie ho ma me wo na frem no because I'm sure but I am na friend wa mo na friend am pacho de wa mo na friend am pacho de andi na friend di enti na wo ko ma andi na friend say ya dan ma kwa na ma ko ne ho no ma one the friend say bresra no ma pacho you have a choice andi friend say bresra no we say wo ma kwan a wo be fia no wan na tie good so you have a choice what option either say and their friend me ko na me nko so di enti na wo choose say wo be ko mama order no open no meboa sister mani abre order no mama cha ti wo ma me intimate wo free andi ho meboa kasa na me bre ko meboa
Woman meet you won't you friend who meboa. Mame, susu ha ho na benya akoma yade. Me debi. Wo benya pressure. What eh? Woman was through at the age of 15 years. Wonum wi. Macho debi. Wonum bi da. Wonum wi da. Debi. Wonum shasha. Debi. Wonum onsa. Debi no monsa. Menyuni. Sister menyuni. Mame, it was say wo po ba no de ama wo mo. Maa Akos me bande me mpu no me kire say me mpu no me kire say okọ school wo ko se yin science ababie ma na mabaka hunu ojai and you obekọ foforo hwede wan yin tire ho won trefo wo bai wo nya trefo hwede wan yin tire ho wo nya trefo wo nya kasa kire wo nya ojai yetimi chire ye mokọ yetimi chire ye mokọ ne discuss sende wo ane nka de on na wo ba kronko ne ntina ho no nwa no because wo free andi wo bekọ bisa no aha no person even anima practicals ne ma wo ka bra wo hwe kire wo anka wo nka andi ama me yi wo ama ye say na wo so wo date wo bi asa wo gya no akọ wanka eti at the age baby a what is wo ka bra wo hwe akire wo ma me enyo na wo ne tie wo nyi say ye wo hunu mpacho da bi jana benya akoma ya jana benya akoma ya de eti se die na ase enyama wo 100 million na oje oh me die me sesa me ba no onko mo nche na kam no mo ani sikasem bia sa ho onko me nana ne be kan ho onko mo nche ya e fa ne kan ho ye ne dia na dia ya modia se tutu onko mo nche ya what say se tutu onko mo nche ya e me ba me timi reject no eno dia e bone so akọ mo dia ye from ne ye 300 million yeah okay oba what ye akwa ne dia ye mo na mama ntura jeje mu e ye mo dia but obi dia ne die mama mane ma no obe wu to mo so a mo wa be ama de mo ntwa ye abusia fo mo mra ye to aso Ayiko seasoning powder, Ellen Spice and Trading Ventures the aba. Ye wo beef seasoning powder ho. Ye wo Ayiko jollof seasoning powder ho. Ye wo stew seasoning powder ho. No kwa some say ye kama enu nti mo amono aduane mo gi orders no. Mo ma mo ho nya ha na mo nkoto bu aduane supermarket bia mo. Fra 0244 160750 0244 160750. Na ye nkodane e be trading center je odane e ba mesha. Dani Toneba Mixture, Dani Natural Bar Capsules, Dani Eba Ointment, and Dani Prosta O Capsules, Dani Natural Bar Capsules, and Dani Prosta O Nidia, and Yamema and Mema and Quadia, Dani Prosta O, and Dani Natural Capsules, Yamema, and Sanso and Waba, won't to me and Febby. Dear Winya, Bema bet me a fanning in a battle body and Ramiano, won't to me, Famisia about Fredness about some and co. I pedanka about Dom Chemical Santa say, Dani Eba, ye war Ashtam, Romian, and Farmer Animal, Fred 0273 39287702733928777. Hey, NS Teba Industry, NS Ointment, or ya dear, your ye pimples backo, a crop backo, Nantemo proper backo, tin you know a befu, Tuntumino, read ye bed that's so come, NS NS Ointment, stretch marks, ebe free wo, awaken a check access and be stream your system, ni pay ye, or Baba, my name is saying ya de win ya be ubedi dinina, hey, awaken a check access and Kaiwa Cash Dracklin, Kinswaka by repairment. Fast Nise Pharmacy Rejoice Kofodia Gamse Pharmacy Delight Drive Right Beno Koko Wusko be Hillside and a BB Pharmacy Tribe of Judah Kaswa for Monko and a Danieba Mr. Bakwana Keba have me and Chris Cave and so Mokoa Mubenya Bikumasi for Frey Ernest I was 0245 079915 0245 07 9915 Cafe was a talala Bema Los Pancanto Bema no Etrikum and San Segu Krogu wo be ma no emu ayemre wo ba enka wo mu ana enche wo kofi kire yawo wo nti atenka oba ye be me nya kafefo be nya kafefo daniel ba kwale na ke ba pedance ma de bobo ase wo bi nkoko frey no 0207 183819 0207 183819 Harriet number no quick credit de me se wada wo start to business wo person church wo adwuma no mo wo nya se quick credit for wo be ma bosia de onya no Ghana card ba je bosia fa kwa ye adwuma fa kwa goro me de masene ye beje 0596-920833 0596-920833 TCL Electronics Open World Class Television Air Conditioners Fridges Nafe Freezers Papa Paya Better than Champ in Namawadenka Nepia TCL Yawadum 0546-258047 0546-258047 Watch your Chaba Padan yo Miss Wada Waba Bema Sisiadi and then Sanya de Waba Beme what they pogonoria syphilis Bema Bema Yemre Bema Whooper 47 inch
inch stroke ulcer koko na pressure unya otwe ba pada divine hope ya wo makrobusu ekuru waja hye ye ne kofa bai otwe ya ji award ye ne abre adro ne ye nwanwaso for 0551228281 0551228281 Pastor Julius Akwaba na nekua ye mo Akwaba ye mpa ye den na ji wafri ya amen ye di ya sunku ye di ni sunku yes evangelist am ye mensa Akwaba ya enna na yire pokuya sika pa kosia akeka bom ye mo Akwaba okay this ba Akwaba we be ni Pastor Julius where nyame adom kala na nya small we nya kala so 32 o time ya na so o Monday, yes, I will now do fast. We are coming to say, Ma, I play what you do. I play your friend. We are the young cat. What will you change? Remember? Oh, you know, you say, bye. Oh, you only baby or mamma here. Akulana nkasa ya akola bone na on say akola ya akola bone de e de be na abaye no ye fun bone onim se masa we just say e ba na aba no ya yira abrante say omra ma na say de apart from that no e de papa na abaye obetumi de aba wiase mama awufo ni mi nyina na omadwuma yie so yo masa de enti boy no kwa me hu kwa du kwa me fa mo waje atum wahwe na mana wahwe na mana e de ba bi na onye to ni din wasande ni sika de na ebisa na me kra me ye be man ka time o de anyinse ne bae ne aburo so 6 months nka me waje e de ba kra se kra ase unya no ngo to ba pe na so go fa ne so ato so ade unya no ngo ka ba pe na aso fa asema to so di asema na mo so mo nka ya bada catch Yesu nyankopon bo woni se betima catch ma ko sabo e ma de kan ho ade ba se na na kwa kan sa catch de nya adwuma se betima catch de ko ya de ho kan no just aba be fa ka e ma fa amane e ma fa ko de na ya ma fa agan ade unya nyi mo ba te se wo ko adwuma ko wa frustrated mama asini bebrebe esie e wo mo o mo girlfriends e mo pressure o mo yire mo pressure ade ade ye ni mo la enjoy ye wi na se ye ni nya asem ade de nko a na ne ma me mi oje what to ba me na du sampa mbe so e wo ra hu nsu o wi hu ansu na me amam for yes akra again wo shiwi na so wo shampa kanda ko nko shibi no me papa ma me ni so na ko hu se ai obi ya ta ma meta ma so ma obi ma obi obi si aso ashiwi na me ma hem ma me foni na ma me condemn omu nyina ho ante omo mani ye especially oba no ma me no wa hwe ne ba ni ye ma me wie ne se efiri enne kro sa suba no wo ye na sede de ye nya no nya na sede na mum ye nya pressure na ase de ma no se e ba sa na onya hwe se wo pa na bu no mum ye nya sa de no ma me wie ne se ye sere ye tie for sede ne ye ka no omo moye na ye ba no ye ntumi emfa ni nyina bebi ye mama me de mani baje pa se ye be san de akola na ba studio ha no na mama ogina na so obi hu no be ka sampa there has been a great transformation just san ye kese asi That's Pastor Julius. Enti ya kwoswa little kweku. Ya kwoswa ye plan si e beje no nkwa. Enti numbers no mobile money numbers no ye 2 ene gu so no. Ti wo send ma we na bia enkwa wo betumi asende ade ama ada one 0599814926 0599814926 and 0245301462 0245301462 yo edi na wo so no nim yenu nyina ye Mary Akos Adai edi ne ye bako Mary Akos Adai eno ne edi no nim yenu nyina wo send ma we na anya yi a wo betumi asende e de ama the other line ma yankwe Marco de ohumobrofo mobo no de famerade na hia dem no erade gene so saa do ye wei no wo ye saa akola wei a akola wei nti edru hia dem a wo hia wo Nyankopon su fra kakra na wo de bre no no wonyame behu mobo enti fade wo wonsem kakra bi abra ebeso wei akola wei hwe na wonyame bebie kwan ama hia dem enti mobile numbers no ayetu se wo de ko wei so na anya yi a mepacho fade to aso ne so enka se me de ko wei ne so na anya yi nti mejai mesrew ni nyina ye din ba ko na mesrew numbers na eguso
eguso ma ko me pacho sabu bobiom na ebi tie radio 0599 814 926 and 0245 30 14 62 ni din ba ko na me pacho fafa so ma ko kakra me ka nyina ne se about time bi mfa nse yakoma mu se akora no se wia mesra wo so okoka hwe no entumi antwen no entumi antwen ne koka hwe wia mesra wo mjana asem ma no jaina asem ma no me bani a anka me ma pemedua ni bi edidi ne mada because wo ye ne hwe ya enye yie wa ye na adwene se abrabo no ne papa di kan hu ye ne papa na wo se wo mpe na asem no papa no na ope na asem papa na wo ope ni yiye na wo ope kwan papa di ne ba we yafa so na so wa amra no ho asese o de ne ye papa na wo no so de na ye ba iti time na ne maame ani efra no papa no no so pie bi oba wo hunu niema oba de do ama na wo obi nkoda wo so mu ne pa na won say no pa won say me ni sika maw sefedidi na wo sa kwase abuo we wo kra ga we anka wo ne ade ye wanka be ye wo de eti ye wo na wo papa de ye sa ade no na wo pe wo yie na wo waye wa adwene say wo mpe wa bra bo yie sa kura dru sei na wo si won tie maame wo dabra no kwa no ba na e sa sika no mfa ne nko school ni biam fa sha kola wa ne ni abre de nani abro pese okọ school wo ho fa hwe no ne jan no mo ne bra no se onu aye na adwene se be si ni yie na wo pe bra bo bia ba na wato obo ase ahwe no na we ye sa de ne to school so wei wonya na adwene enti maame mesro jai se wa so mpratwe amane ntwe nyame ya adom na wono aye na adwene se wo pese oton nsuo so wo pese oton kalipo kwan ho ampa chawo na wo de asoa na waton enti won twen na onye na home why me da say evangelist mame ye besre enkola eba wi asisi ya de se mamu mfama brabo eni agro abrabo adachi wa wo fode ma wo no wo ya wadwene se wo di bedi agora dachi bia no saafo ne na wo mu twa wo mu ho nche maame ye baifo me maame agimani mo nyam de amami nu aketoa me maame aye bi sei me maame aye mi sei na fe maame no enti ye besre enkola la mo ba no dalo me kana me say ade no eda ho twen wo be kakra empa no ukunu no yame kra be madum bonya king size say fe bon say wo bia wo de ba na wo bia fe na pilolo ena na ekoso wo dem ho ba say de me sramo mon twen ade ni din no ye se twen ti na nyame di ko hye tokoro mo no twen kataso sie na bere no so ani wura no ba bebie su ne maame no ye be sre no onja abofre life man abatan se oba esoro na bema bi chi no epem no na udi agro wa ba ma amro be sukura be wia ampa batan udi agro obeku wanya na ade edi me pacho jani life me de opa no ho no na fire mpai bo emre pam nyame be gina ade obegye no enya de wo be ye de be force aba kwala sesa enti jani life man no na won konya yare baby a wadu no school no so won ko bio na tiri nyi wei headmaster be na beje no nkola se lo mu be wie school obu twaja to school no ti nyame adom no so won ko na akofa asema brewa mane ntire fie no nware wanya baby papa so akɔhye wanya himfie bi kura kola yi ne be manu mpabo ahene ye be manu yi na mpabo ahema na wa munya jakola life ma no te be sram because say wi ase enipa ye ntu no fo eye san kola we mu osu die no nya kwaka bi hwe ye ntu no fo wosi kwanso no nya sika no oni yesu ye ntu no fo third one de ye say ye modi o ma ye ntu o mu fo third one de o ye panyini bi ye say ye ntu no fo enti de say besre mumma enadi suadie enko mutirim na mo fa mo bra na be boa mo amen nanaire mama adechade na na egusu no yesere mo little kwaku adaroma nyame nhiramu de mo de aba no nyina nyame nhiramu de mo de banso nyame nhiramu mama slay queen na na yesim no slay ni tiri ho na incoming slay queen obewie school abe slay eno ana wa sha ase na baby a me de koye be ma ne maame no de wom so ma ye bi de na mo ma ye criminal offense se o mo nye oba ne ho ade na obegye obi ba
atena wo nche wo mu se mo hwe mo nana de na emom se obeje na atena se na ne maame beba na mo beka so onu abra o hye dem ebi asida mimi ni mo bi a ne mpena beda ne nchen a ade a chen na oba na wu wo koka ne sei de na abeka ye do betum ebi a na woni mu hwe ebi oba na oyare ne yare bi o wabe wato so enti maame na fa ba bi wa ya ade se wampo ababa wa ne bra wo fa nyinsen na wa hwe na ma na wa ma na wa wie ma ne nko wa se o maame se obehwe na ma na ko school ne kra no na nka opese mo na mo hwe ne ma ne ko school but enimra bia ebia se wo bi na ade bo ne se wo nko school ne dia fine but enimra bia mu se me no ba wo a chencha me fa ne nko school se me hwe me ba dia ma se dia na meye enye wo ba ne wo se me hwe ne ma ne ko school na maame no problem maame so me wo maame ne ho ane se wo ton wo ba na de 300 million de ne sen e wo se wa ye bo ne de na se me muntua me kana mo fa ne de Bonnie crying and crab on the same way. Okay. I time into one year tone. Yeah, but the air can't say, I'm not a brabo ye. Baby, I didn't a brabo necono. And born a slave queen. Who you know was a car noisily. Yes, the same day, I only cap. Yamisha. The narco says Capaneton and can it here for your tree and one by a bar. Yeah, but so. Shram na Yesu ba na adom mre na du. Nyamia sunje. Mama na ma person na kwa me e ba fa no body is to me nchen eno de minisu to me say oba nti anche e na ko na kate na me ba na atutu ana asa afre no say ma andi sorry andi afre say na kwa me wa fe no obi omedi isa na me tutu a uko school okra ye mfa nam emben okra e wa bride nam ne be ya aduane ma nipa nyina adi wo kono yina na kwa me no nko na be foro ka akwo na kwa me entimi fa ne mane gise wo e na wo kan wo kon so nya andi ni fi na wo ko na biem sa akosi e enti andi so wa fe ne ba omra preso no mehwe ne ba ana me ba ne kan sa cha me kate call no enti Monday na no Easter Monday me ton ka ro me ne machi mama na me sister frame no se ya tutua as anti se tutua as sa ne nema ene na kwa me ekogians na me tutu a on peda achi ana ena mo so mi kofi ho na sister yi esan se wase ne ya ba ne fie nti obedi di watam sister ye di matama di mi kunu wu benya nyina se menya ntina mi fia tuntum ntina mi kunu awu wan na di watam ne sasam ne eye tutu ase andi ni maame part nti tutu a on peda achi ana ene kofi ho mmako mi kofi ho se nka mi hia tutu a ene na kwa mi so ommesene nko na se ombeso mbeti akora na aban fia ide ti akora ensoin enti mi hia tutu a so ommesene nko mi gina fie ho gina adan mi ma juse nka ne menko mi gina fie ho gina na wi so wo ya de na se obi o chen o just seconds ana one akora bam ana se panimu ebe wasem se twaso ne hu de wo wasem befa o so twaso ma mi bi ofie oni sister bi no mo ye se mi twaso na mi nko fie na ade asa na nkura nketon so ofie na me wan so frefem se kom di wo na me part ene ne bandi e de me ba na hyedem me ba gina ho tutu ha no maka na omode na hyedem awa me ba gina fie okasa nyina se me pese me ba no e be fie ha bi ontimi hwe no ho o pa gya ne hwe me so kura me hwe me so fa pa fifiri odwan so nyie won wonti ye hu enti no me pese tutu be ba ha bi ena sister no me ba fie ba kasa nyina achi nti de akoso do wa hyedem na kwa nyina hyedem a ene mate obi na frame mantem ho ebo mama na sister se obani within isa oba no ubeje de se wase no ene me se ben o se part ene me se o mmeje oba mfiri me nsam sister part e de tutu ane ene na hyedem ade chin Tuesday minimi sister koi ene so sister ensu di atem wo di minimi sister atem ankasa ye kono nukru na mfie kita me mfie ndem me wode mfie krai wode mfie krai yes me di kwa for senka me baba no na ka me di ko hwe no che se onte kasa se di enko nyina echi enti wo hu mama ko akwa no ekwo school me blam di nachi na obopa na mo support me hwe akora yi na aduru kesiesie na we kura mpo na university ana legon beba ene tutu anhwa na gise me dwani jawo enti ye ne kakra e bia en kakra mu ho a nipa no hu mode mu a wo bo a
ombesa be so wasene okay na awo de anytime say wale de anytime bia e wo na awo eti me kofie ho a andi ni mama sister part obedidi matem sa obedidi matem sa ne do ne efie odo mo pe bia omo ka kire me ti mama ko masem tietia ne tentina ne se ahyase no ya mani brie na sister no nyanyansa kwa bi ka kire me se ne ba ne yandi ono a na wo andi no ti asem ye nka ne boko data na ba no 16 years no oni me se me ba no me ba fa na kwa so ne ho ba kire ne pa no onya abotire bi di ma me ne ye ka asem boko afi ohun se meni anibre no mfiri mi mu eda so ho no na omu nyansa kwa bi se obobim kwase a okay enti sister part me pese me ne be ko ibe de bi from last year SS e ka ma bo tutu a ho ontwe ma me no mo fa tutu a last year SS ja mama ko last year SS e ka wa bo e wo tutu a ho SS1 to SS2 omuntwe no fa tutu a kire se because wo ba ni biem me omu fa kola no mama ko wapo ba no bregu ye ka me mpo no enti wo sese ka ne yesen kan hwe obi na mo on pe ma asem viti dada de nyina na ba wono na ma uska ko school obi ampa wasem besi do ma uska ko school tell me more enipa no mpa wasem odne sika mu akosku akwede sister many abre ode mo akos edie suban na wo show ye ma wo stepfather ndane na chide ma wo man show suban bi fi se bet na mo nchen nyina wan kwatwe mpra ma papa na ehu mi se nyina bet na mo nchen nyina minya na mo me na no minya 10 years na bet na mo nchen 10 years ni nyina on pe wasem but o chia school fees o ma miska no ko ntiase ni mame ono a na ahwe wo bai oba ne bet na mo nchen no nya se 10 years e na wo ne wo stepfather wo ne wo kunu no na ahwe no a enti ye dan mame enti ye dan papa ni wo ni nkomodi enti a 10 years no oba no ne wo bai ko me kai se aba me kai se papa no eti ase no bo ofrifi afadwuma ebafi a no wamuram am se osu na free abonti ebafi woni mo asesen wo se menkututu a ene ne classmate omo ehihye ntade bi ye so omo kosa anam se omo kosa wo hen into baya me de me mana pese na koma kofu mana makrokro na me se kire me ba bi a uhu a na omo ko wo se ufa na hini so data na eti broni be fa na hini so ufa na hini so street di mu a ho a na me se ye ho so ye ho na me bi na se ye se kum ni pa ho me se ho na ehu me nko amesuro ya oso hu na ya na abose ana jese when classmate for na jese o se be anwumre 7 ntie na me se da bi uhu no ne ho a o se boys bi ne girls bi eti mi tracy ya se bia ka me kwa akopɛ ba bi a omokokosa no me hu ba bi kro sabra na tutu an hwan nete na me tutu an me kunu na yet ene oso wo anajo 7 pm wone na danfo ma ne mema kwa akosa wo ba club ena wunnim ho hwe 7 pm na oba pie 7 no ma ye no wo hwehwe no me pa cho se me bay obe pia o free school by am se be dem tutu aje ko tutu ne mane bra ma me kwaji me book wo mra fi ni mate ni din me kwaji book wo hams ko tutu ne mane bra ni no de ni sisi o de wi na akwa osman kwaji book note ma ntwere bi me hwe na nim wan trebi se oye absent wo school sa dan no na teacher ni kira de eja no na afi no kwaji note adanse wo ko school ni bi ene wo ba fi no wo se kwaji note they be our present e wo school enti wo de bia present no sign the notebook any note twiro excuse no ma me wa hunu bibia se wo ba yi se ya no ma enu ti me ma no me di na chi ma no me ye kona danfo ni fie o ka kire girl se me sere no e free na ekure di wo ba no mom na wo se o ka ne hye enye na danfo no sister me bay mama ko me bay enti wasoro na kan ma me hunu me bay kadie wa ye na me hunu mama ko me bay wasoro obey di en won ka hwe o enu an me bay e de na wo ye me bay mama ko wonne no fa aduane ho plan se bia onyi kototo adem na one obenya adwum sisi ya se okogini book apa obepie obehwe na nim uhu no adesanye na obeba ebre bi efie de yakotere mu foforo be 6 mi hu akure na me chirentem ho saa mi hu no me hwehwe ade asa fra mi suro na me se kire
mame eye Josie fashion awie wono na esiesie mesa obi si oje atade no enu nti me pa cha ukọ Josie ho a obepam bi dia ma kama owo bom so woni meet me the sports and di hwe ne mo enu nti Fred Josephine was 0243 433 465 0243 433 465 unya style na Mr. you dey twa nefa WhatsApp jo beto lazy ni bi na fe wa pam dia ma bom so ya no wo woni meet me the sports share ni mo friend 0243 433 465 Josie Fashion ebeje so na happy birthday Alaska Star Enterprise original wallpapers no ayi fie no bomodi anako Alaska G Alaska Po Alaska Kurio na kwaje original wallpaper ankasa wallpaper wo de fam wo da ho wo ho afebona de tia enetie ye wo edu Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza for 0554114878 0554114878 eye top choco ye the top choco chocolate spread and aba and nutrition so Emma me say we top no na hye wanya bi na dia fam na nane agumudi ane de so and ye what top chocolate spread and no and ye de fa pan no me what 3-in-1 chocolate drink no and also the American ni sugar wo dada de winya no wonsuo hye dwani supermarket mo wo benya top chocolate spread and afen so no top chocolate 3-in-1 chocolate drink ni so be fresh 0243 033 033 his fits na kasa kire we wose wo so dan bra no mo so ma drone be hwe soro na chese de esi modern so fa na bibia entuminya kama o kan beba form o dan ni nwuno wo nya his fit form se wo mo ebo dan so a wo no no amenentasio esansa dan no ayefe pa wo odium kuma se fresh 0249 791065 0249 791065 ni yakwa yanim na wonim Dr. Foko eba clinic na frefre wo na wiei wato nsem ntinta hu wa wade adwumamo na ate so just a syphilis gonorrhea chlamydia na musanya de stroke physio na wo pe awo na mo pe diabetes na ha wo nya Dr. Foko herbal clinic odi hama ene se yade e wona kache Dr. Foko pechi number 1 bomodi na fra doctor was 0242 155 935 0242 155 935 yade enko Dr. Foko na ensign na chi emma Beaver Dental Clinic esenwa dwuma ne yetu yehye eyekaka yenyi wusimu enkonkone ne enfamao ede ne yenya Beaver Dental Clinic yeka esen ho a yakwadre wose adwuma onkran airport residential area yeben airport view hotel Kumasi ahudwo hyaye so yeben balance Kumasi number ne frene book appointment o se ebegu anum as bedwam for 0593 834217 0593 834217 and 0540 124200 enu yen kran de 0540 124200 Osbel woman na ton edansie honiema Osbel limited say wo per block solid block hollow block na fe wood ye si wodan de quarry ducts stones in the cement ye de na edin wo ya Osbel limited 4 blocks na fe ye wo second hand cars so ye tonton bi Osbel garage and motors eno e woda kwadwom ye ne despite house and a shine mo bomodia na esign bra edum ensuase ye wo electronic shop wo ye ton electrical appliances entino blogo second hand car and ampokra say electrical appliance na opa for 0240 403247 Osbel 0240 403247 Royal Joe Park Natural Clinic and so Bomodia Nebra Royal Joe Park and sign waba wode puacha oswache akwa ya kwankro wakwa enko sign niema wunya Royal Joe Park Natural Clinic se wo beye niema mu ye ede amawo na yade asthma fever enumunka diabetes wato nsem ntinta huhu wade mu nsensem bebe na Bomodia na ekwa anwunaga jene ajesumo ben such a Dumasu Rabang Royal Joe Park Natural Clinic Bomodia Nefre 0246 189021 0246 189021 and now 0541 407586 Wofra Yabajo so yenya ba breje say yenya bi edin birthday me pacho ni din ni say na memo edino enwase na yenwish happy birthday Kefosu Travel and Tour and Recruitment Agency Kefosu se upese utu kwan ba bia upese utu kwan ko bia oh okay ya fan he gabema yenua ba he gabema ene ye gabema ne birthday papa kan chance bi go he gabema ba oh yenua ba he ga Ewrade Nyankopon onhyiraw na onya okese
awurade ma wo da mfa nkwa ho sai emre wo kra nyini che ne nya ahoden no anya bidi aboa foforo awurade nhyira wo yesu de mu amen hega be ma happy birthday enkoma na kefo su traveling to owo kuma se emna high tension and for se kan komo obi no oni fama kefo su no fa won ko 0278 902965 0278 902965 lifestyle reform health clinic Dr. Stephen Asiedu ye diagnose you and san ye treat you eno nti why emre won pem awafo amopem ma ana wo ko ficha wo te yawo enam nsan ya de wo liver na wo kidney no ene ho atochema eye prostate na be ma ulcer na sciatica wo blood pressure kwasro diabetes no ejiwa kwa samado when ya Dr. Stephen Asiedu e wo lifestyle reform health clinic na Dr. Show wakwadri ye pa ye no ne ye de be ma no eye organic chemical drugs bia any wo Kumasi Abrepo Pentecost School Junction Freyen e wo 0502 412975 0502 412975 and now 0208 478686 na Dr. Ebejo so Obatalia and what ya know what's the Oba spaghetti no aka Obatalia eye Obatalia empening for penkodape delicious sumptuous palatable nutritious or suspicious and kodan mo nya pom de penin dia wo manage ho enu ti brani en chele with Obatalia na enye kama ye be kwa man so 0322498035 0322498036 0322498037 ayona pharmacy na fa phone in segment no waka within the baby free okay yes you mira gari mama ayi boy mama be sere onya abotre sabe obia ni kuni ba ho o prevent to do also prevent le die ti akwa ko school so akwa ko to school ana wo ya de o ba de ha de ba no the best way is say do na akwa no here enko school san so obodo ba ho ka na mo nyame yaduma na mbeda si ahoma awo so adwen che no within the baby free Mini ababa baby. Mini apato papa bi. Ye meti won kanche mini ababa. Etuna bi aka you ni ababa. Ni ko wala o se. Agoza ma fe go azo wa fe me no. Ma fe so. Agoza ma fe papa. Na ewe izu di eja. De bi awa ho fe no. Ebi be kan na ewe di je. Oh, I fe ye. Na ko bo ho ba ma me sa. Amen. Na ma nchia ma beta na pastori. So I'm sure that my Agnes waiting on the unfold show in the ago. The mini. The Yana come out and says, so we are away, where Jimia will be able to our contact. So we have a business where Jimia will be able to master ourselves. Because now the phone over 2 weeks, we can. You power 2 years, why the 3 said that tire. Or you 3 said that tire. I be to now watch at a one and you can't one. But now why ye can and then I'm a chance now you know show to power. The chinabi so mammy what body fine. It will get to the one quarantine to the woman say, oh Bama man say about a show and I say, get a minute, what a shall be cry. Get a mother move what can you ask me to mobility so and I didn't put the animal. I'm for you now more mobile or more papa. Would you could be my next one about the Chile Asamo, or more than 10 about so. Area, in your Virginia, or the other for our contact. Namisha Papa Tony okay, went to me and you say 03224 98035 03224 98036. So didn't baby are free. Minya Bema Papa be of a quarter. Minya Bama Suma Santaman Kofia say, no tankut. Mini aba mentia na abla to no so asene ba pani woni misafi o mo hwe odendende mini aba me di awofo na me di o mo ya kakra wo be me ma me kura no wo bi baba wo chen ka unanka wo bi wo hwe bamba kusku nanka wo bi akofam pra na metem ja be ma obeti be ma ifia be ma ne ma me nya dia ka wo be tie so e no oba ne ma me ne so wo ifia awofo moko ekole so do Kete oba no ma kwanya se onya wali baby. What is saying nyema kwakọ tamba ma no so. So enti awufo omunya de omunya baako. Sese ekola bo omutemu, akola baako do omutemu. Sese ma me mumie no matwa akono. Wa na betire ni ahwe akola no. E na boy mi ga no so de enya de obetini ejai.
awofo no wa mo ko so do mo sie wa mo free ti do eti fo mo a wo so mo nya ne betu anamo eti awofo mo nya do mo to tete no wo mo ka mo na no aba fifi no wo mo ti o mo ni mo hwe no me da so me ni aba nyame sha ofa kwata within the baby afrefre Rabi na afo Rabi yetio ayo ma me no oba ne ma me no nya ntobo ase so wa he onu mom ne ba ni besie no mi kwa oba no ti no so onfa enti de ba ya ne so onfa kwa ne sha ba ma ne nsa bibi din enkele bi anu a ubu sefiri ba ma no because wakase wa je no ko ya oba no oba ko enti oni na ni no oni ba ma no ba akopɛ no o mo ntra no de ya ba ta akɔfa akɔfo no so so nye enti oni ayi life for man nyame esha papa Rabbi and yetse nka no ayona pharmacy won na de impressor capsules ne oil no aba edwa so onom capsules na do oil na twitwi fa ko a eye we ya no odi ni ba bia frefre Hello Maa Akos Mira mi tie wa we me do na bo wa me ka se si fi asa man be ma no e ma me no nti ni baba no a wono nti ko no bi nada Maa Akos ye ni bi o ayo obema no die o di ase wo no wani agibisa wo ase wo ani gidi kakadi na wo de hwese wo baba no wa wo baba no ko dube akola ikoski wo say ye wo no obema no ma no ko yo ba sa papa ko o ba o be come say because it matter ko for di aba o o be na ko for di aba ayi ni o be le mu de di amu ni fa it be ma no na ifo ba ko wo ka di sister no one can be sister na Akoma ntom na sa dia sa ni me nya ya ni na ni tia ni bufu no nyame ensha wo papa ene wadwenkyere eno nti ukotodwe ene ye wo ya waposo no waposo ena woje hu a anyia bomodi a na frɛ Ayona pharmacy e wo 0243 123 224 0243 123 224 ofrɛ Ayona pharmacy a wo baje oso na afi wono so ama impressor capsules no oil ni bi hyane so ema me se ebo 7 pm a OICTV ebesan repeat program no live ebo 7 pm on be repeating so and about 10 p.m. so Onua TV so ebesan repeating live at the amount the woman couldn't control her daughter now she have to treat her like a friend and talk to her not harsh way okay yenua baby message Jessie Lashibi and what the message way everybody was a good afternoon mama you look beautiful mate nyame ensha papa was it that guy should marry her and let her stop schooling because she has spoiled already see her haircut action speaks louder than words obi so message a wede ba ye no since the girl is interested in a guy so that everything will be understandable Mate enunti asemako please tell Tutu's mother to leave her to her boyfriend na time will tell wherever goes around will surely come around okay whatever goes around will surely come around na no my name is PM Tutua like a sad band that is why she go to his house every day so to our mom please take your time because okay ya muncha message ni tietia kakra emame na mintumi nkenkan bi pato was say imagine after school she becomes a nurse slain nurse with wrong medication and injection pato message awade ba ye no so was Maa Akos my name is Lucy I have sent 10 cedis nyame ensha papa Lucy was Maa Akos because of hernia can a child not see his father and when am bisa no ono so message ya wode eba ye no ene de enadwumadie no enyina ebesie sabre de abusuapani Samia Champon na gofoma wo mo eba betrase de makwa agoprama so na de asi wo bia no enei wo mo etume ede abra nyame ya adomu a wakyena so hia ye ewo Akoma mu nsam dwumadie no eso yanomase amammo enitie